imine sabatanga yente urangwele isandulelo sesiqalelo somthandazo wesabatha isiqalelo senkumbuzo ezizukulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu bantwana bakamenzi wezulu nomhlaba yanxusa ubambelinqanga kuhlungane bami abesisuka umkhono nokukhuluma nokwazi kuphele angiphela kithi ushembe abese ngisekela ngalezi izulwane ngikuphele ukuthi ngakhulumi ongeke uphe ithemba abantwana abantu abathunyiwe sisenkundleni la abakhonza abantu basezulu lenkundla liyisigcawu ivule unyazi lwezulu elandela izulu labele emhlabeni ukuthi abantu bami emhlabeni kade kuvulwa igcawu lento ababiza ukuthi i-TRC ukuthi abantu abavume bahamba abantu bayovuma bakhayana abantu abamnyama kodwa amabhulu azangavume elizwini elikhulunywa uBerfoot osekhulunywa leli bhulu manje ekuthiwa kwalase-Amerika lo Pedro Thambo uthi asiyisoli ngasebenza kubantu abampishelwe base-Afrika ukuthi sibacindezele sakhe uhlelo isystem yokuthi yonke into abenzayo kube yokuthi bacindezele bona thina sibe ngaphezu kwethu ukuthi sibe ngaphezu wabo babe ngaphezu kwethu bathi ngisho ikole bazakhe bafake isystem ukuthi noma umuntu angafunda kodwa ufundela ukuthi abe isigcina sakho bona njengoba bemhlophe ukuthi saphuthwa ngisho amalungelo okuzala wethu ukuthi sithathe njengento engekho emthethweni engadaliwe uNkulunkulu siyibose ngazuthi ibeyizi kuningi kakhulumayo Thambo uthi uBerfoot abayisoli ngokuxolisa ngoba ababenza umuntu ompisholo bona inkolo yabo ithi umuntu omnyama wayidalela ukuthi abe isigcina nesilwane isigcina sabo ngakho abadinga ukuxolisa thina sibe sizazi ukuthi sidalwe ngenhlolo uNkulunkulu umfenqama ayizange size ngakuthola leyo TRC yabo isigcawu seNhlamvu kodwa senze ukuthi umuntu omnyama ahlukane kakhulu awubuke nje inhlolisi nokusho awubuke nje ubuvile khona ezweni lakithi inhlangano zabantu abamisholo zivile kwawu-20 amabhulu mabili kuphela asisovile manje angene phakathi kwethu ngoba yini kufakwa isilwane umuntu omnyama ukuthi msole kakhulu umbone esikhole sothi mzwane ma uthatha ukubheka ungani izwe phakathi umuntu omnyama kodwa umuntu omnyama esahluphekisa abantu akanawo uNkulunkulu abantu akanalo idlozi ungani umuntu omisholo umuntu omunye mekanikeza isikhundla umane ayibone ngafanele uba umuntu omnyama noma uba umuntu ompisholo vele ukuthi simnyama nje
kwakuseyobona usidelela sibamnyama thina simunwe sipisholo sinsundu njengabo laba abamhlophe into emhlophe ilefana nalawo amatshe kaNkulunkulu nolinda kaNkulunkulu imhlophe abanje abelungu nayiphela emhlophe uNazaretha umqokile noqokowe abelungu abanjalo baliphuzi nento bathi pink konke lokho kwakukhubaza kwengqondo umuntu omnyama esikhundleni sokuthi babuyele kancane bazokana kakhulu manje phakathi nendawo basekubekwa bona laba o-100 nyove futhi bayasixoka ake siyibuze-ke thina sesibona uNkulunkulu ezweni lakithi kudalwa yini lo kungani baphela abantu bahlaniphile bayizazi bamajiniyasi bawuchwepheshe bahlaniphile bafundile kakhulu laba babili kodwa ukuze bafundele ukunyanya kakhulu into yakubo kudalwa yini okokuqala kwathi izwi noma kuthiwa libuye lize kubantu abampisholo kwagijima bona obaba bethu abafundiswa o-100 inkolo bathi hhayi uma kuthiwa siyabakhumbula kufanele kulandwa amabhendi nosisi bethu abagqoka amabhluku abayidlelwa khonokho namawayini uthandazo babili kugqoka icathulo lapho bafele khona emgoqweni emva kwalo bese kuyadanswa makubize besedama bese udanse udakwe wezothuyise kulingana sekuthini zidabile ngoba yini laba abantu abafile siyabacununga noma nabo bafele befele emahlazweni kodwa basuke sebefuna uNkulunkulu sebefuna ikangempela ekufeni ngoba ekufeni ilangeni sebephela ndabi lapho suke sebephele wona ukwazi nokuqonda sebefuna uNkulunkulu wangempela manje manje azokwenza odlala phezu kwabo baphenduka babe ukufa phezu kwethu ithi inkosi yamaNazaretha ngilethe owelisi mkhulu njengoba kade esho umfundisi ekuseni ngilethe sasesaka Mtshali NLC ngilethe okhomanda behamba nowelisi mkhulu noSihlezikalela uyababiza uNkulunkulu bafaka edining room yakho uNkulunkulu amakhosi akithi eNazaretha nabefundisi bahlala phansi yena wathi usheba bahlala kusofa kanye nawo bahlala kosofa ebaqhethisa namasomo sebeyaxoxa baxoxa kusithi unyazi lezulu uphi lomfana omashini ngasaba phela ungena ngambangivimba wathi hhayi angangeni wathi abanimbizi bangibiza ngihlala la eduze kwamakhosi wathi usubuye nabo wathi baba ngibuye nabo isithi inkosi yamaNazaretha wena Sihlezikalela useyingane wathi lutho ufuna ukungane kwakho lo uwelisi mkhulu wewelisi mkhulu njengoba izwe kuthiwa selibuyisele kumuntu opisholo yini eniyenzile ukubonga ukuthi izwe kubuyele kubantu abapisholo ukuthi uwelisi mkhulu naye babasayenza imigubho wathi imigubho yohayo ya-100 usethi ngibonakala ngokuthi kumele imqondo efiphele nithi manithatha izwe libuyela kumina nigijima niya esigodlweni esakhiwa amabhuna abacindezeli iphalamende niphinde niyoshaya imithetho yokubusa isizwe sakini esigodlweni esakha imithetho yokucindezela umuntu wakini isithi ke unyazi lwezulu njengoba kwafa uSefandasi owabulawa ibhunda kubo lapho ephalamende nomkhipha kanjani ngoba uthi wakhe ibhunda phela locabana khona amabhuna acabana uSefandasi elabulawa khona ephalamende uthi ngizolikhipha kanjani lelo dlozi lamabhuna elabulawa ngesondo sakho uthi ngizolikhipha kanjani uthi ungamkhipha umuntu wabo lento iyafana nokuthi ugijima uthenge inxeba lomuntu kade osenamaliba egcekeni lana uzothenga lelo nxeba ukuthi uzomzalisa udlala ngesikhathi uthi uthatha inxeba lasimamane sekunamaliba khona la ukuyena uzokha phezu kwamaliba njalo uthi lithi unyazi lwezulu ngeke likhiphe ibhuna andazi isiko lamabhuna ukuthi uma kususa umuntu endaweni yakho wenziwa njani nikwazi lo uthi nina nanihlulwa yini ngoba izwe selikunina linenishaya umthetho, nifuna amaplazi avundile amahle.
nilishiye lipale liphana nasePitoli nifuna amaplaza ezweni ngoba umhlaba usuphethwe yinina wala eNingizimu Afrika nifuna iplaza elihle bese nakha iPhalamende elihle nakhe ngisho amaqhugwana bese nibiza thina wasenibize thina bedlakweni sifike hlaba inkomo nembuzi sivusa amathonga khona zomphahla mayibonke Nkosi kusho ukuthi ningazi Jesu wahleka kulisi mntu hawa khona khona into besinganaki wathi vele ngenzeni la uphi namhlanje kulisi mntu usenze namhlanje usethathiwe ofaka lapha bathi uzodla ngogrebhisi nawo ngoba basavotela abantu la uzodla ngogrebhisi kuphela angikhuluma zepolitiki kodwa ngikhuluma ngokuze bethu thina ngebisholo mabeza uNkulunkulu abezi bezofuna ukwelulekwa abantu abakayizela babebuza umprofeti thina sinoNkulunkulu isiqu somprofeti isiqu saNkulunkulu sikhona phakathi kwethu abayokubuza beza ngoba naku uzovotwa akukho abazobuza ukuthi sicela ukubuza ukuthi izwe siziphethe senze njani uthi kushembe ingakho-ke babesashisa kakhulu abafana be-EFF uthi ngakho-ke lezi ngane zibawuza phezulu zigibela phezulu bavuka namabhunu alwe nani ngoba nenzothatha iy'nqumo phezu kwamabhunu endlini yawo ayeshaya iy'nqumo zocindezela nina ishintsha kanjani ishintshiwe akazi ishintsho ngeke futhi ishintshe umthetho ngoba bashaya imithetho phezu kwendlu yafunga uthi ushembe labantu bafunga amakhona onke ukuthi njengoba sakha lendlu imithetho esiyimisayo njengoba nawe indlu engasente ekhaya ushaya imithetho ukuthi angeni umakoti la angeni umama lapha ekhaya angeni inkosazana uma isemveleni yakhe unemithetho emisayo endlini yangasentla kwenu nabo banemithetho abayimisa ukuthi njengoba sicindezela indlu empisholo ukuthi nokuthi akukushintsha yini eshintshile esikhundleni salabo bahlakazekile manje abezi uzobuza kumsindisi ukuthi senze njani ngoba okhokho bethu abanye banqaba okhokho bethu makuthiwa bazonikezwa inkolelo abanye bafana banqaba kwaze kwathiwa lawo amanqaba awalizi izwe fike letho Queen Victoria kwathiwa amanqaba kwasegcina sithiwa amaqaba alikho igama elithi iqaba kodwa umfakela lo amanqaba banqabani kwenzani ukholwa yizwi lo Marshall Campbell le ndawo le ekamqhawe kodwa isukela kuMarshall Campbell owafike wadlalela izwe balicanda wayesakha izimoba wathatha okhokho bethu ezweni labo bantu wazobahlalisa la ukuthi ababhushe umoba kwase kwakhiwa ihostel kwase kwakhiwa forum abahlali baba bethu kwakhiwa 2 room kwathiwa nina emgamini nabo forum bagijima umoba wethu bashiya umthetho okungcwele wakhipha noma bethu basebeyakamuhle bathola amaphepha kodwa bashadile basebeneza uforum kwathiwa wena uhlala nentombi yakho 2 room kwathiwa wena kwathiwa abanomzana bangaphela bathi hayi umfazi alezithekweni kwathiwa unenkohla ngihlala nabo hostel abantu kuqala abahlala hostel abantu ababehlambulukile abanomzana shiya nje manje sihlala obhulu bethu nodadewethu sekuyibona bangamakhosikazi behostel kodwa kuqala bakuhlala abanomzane abathi unkosikazi akezithekweni uza ngoba ezothatha umjovo noma ezothatha kuningi izindlu lethu ko-14 wayesuke ezothatha isisu ngoba ubabe ebecindezela amabhunu engamnikezi ilifu besenzeka wase kwakhiwa leyazindlu ekuthiwa ko-14 yokuhlala omama bodwa awena ubaba asuke ehostel eze ngapha afika ahlale noma bese uhlala aphelele ungabe muhle nkosikazi wangempela athi mase mhlawumbe segoduka ekhaya uyobuya ngoba esesondezela kodokotela ezobona udokotela lezi zindlu zaka-14 lezila namhlanje sokwaba yimizi abanomzane sokwaba izindlu zobaplicam nonyoni behlala nomajiya la kuthiwa abanomzane babizwe ngofloor ufloor phela umata ngoba ngeke ubize unkosikazi akho uthi ufloor unkosikazi umlobolile uthi ufloor asukeni nanomuntu ezazisingane ezo-5 umajabela uthi ufloor aziwe njalo umuntu akazi nakubuka le ntombazana namhlanje sesikhala khona lapha isystem eyakhandwa amabhunu ukuhlakaza umuntu omnyama ukuthi alahlekelwe yithongo noNkulunkulu nomvenqane balidlakele ilizwe lalithi ladliwa uMarshall Campbell wagcina sekuthiwa indawo kaMashalo wagcina sekuthiwa kwaMasha
eClermont izolomqala oseHenry Clermont ngakini wazi nawe uzilanga ngini libizwa ngithiwe abahlala lady Smith nje wasuswa izwe kuthiwa kuphi lady Smith ngesizulu eMnambithi wathathwa inkosikazi kaSehenry Smith lazi kuthiwa uSehenry Smith wathatha inkosikazi wakho ngomweni wehlelo ibhamu nawo sithatha kuyiwa ngomnyama wathiwa usuyindo uqola usuyindo isibili waqoka ibhluka wasekuthiwa sokucandeza ukunikana lelizwe laseMnambithi wasekuthiwa yizwe lelinikeza ilady kaSmith inkosikazi kaSmith wasekuthiwa iselady Smith eGroatville ngamabhunu adla izwe esesikeni lapha ngiyakhumbula emnqopheni lapha ngahamba lelinye ibhunu lapha siyosebenza umsebenzi onjinye kwathi isesikeni lapha lathatha kwathi iseGroatville kwamabhunu wagcina sekuthi iseGroatville nawe uyazikela ngakini lathi macanda labizwa ngobani njengoba namhlanje uShemba ibone emasiseni awabhidlize lawo magama kubuyela abanikazi bo banqabo okhokho bethu bakunqamela ukuthi badliwe inhlamba bengavumi ukuthatha inkolo zebabetshele yona wasekusuka lamadoda amathatha nalamakhosikazi amathatha agcina esevulela isikole la eMgungundlovu la kwathiwa khona esePeter eMaritzburg uPeter wayehamba kwakamasosha lawo ayehola amabutho amabhunu namangisi kukhona uGert Merritz kukhona uPeter babulawa ngemihla kadingana mase befile sekubuya isibili izolimpi bahluka abampishona mabehluka kwasekuthiwa lezi intaba zala eMgungundlovu sizoyinikeza amaqhawe ethu abulawa uZulu uPeter noGerrit kwasekuthiwa isePeter eMaritzburg uBertie isifundo leso intaba leso sizulu Bertie Mountain kwathi intaba zikaPeter noMarritz kwasekuthiwa isePeter eMaritzburg kwakuyisikhodo leso sobani ocetshana nomodingana sikadingana kwakuyisikhodo sahleli ungcwele amanye amadoda-ke anqaba ukukholelwa inkolo eyafika nazi igeleni oseseto kulakutshepsile okwagcina sekuthiwa isomtsewu la okwabhimbiswa khona amadoda aye kumthetho wenkolo lelizwe ukuthi uyaqholisa inkosikazi bahamba boshada bashadisa lokuthiwa ukushadisa kwemfene lapha kamuhle ngikhumbula kahle kangizwa bekhuluma ngaye uba wena sesithuka ukuthi ungahaye wawena baphathekisa umuntu bashadise lokuwisa kanje banikezwe isiqhibizo balahleka ukungcwele ilawa kuphuma khona ukukipita igama lethu ukukipita lisukela ekutheni uyise wentombi athi mthathe athi amabhunu cha ukuthi wathi akamgcini wasuthi wawukipiti wasekuthiwa ukipitile ngoba udubile uthe kipiti ngibona ngathi asafundisha inkomo zakuthatha ingane usiyonile kipiti wasekuthiwa ukipito namhlanje usupholishekiwe-ke manje usumuhle sekunoma wethu abasemthethweni abanye sebafa sekufike kwangqingetshe ngale kwethuna sebeyabuya abahlupha bathi asingenile ezulwini lomndeni hayi ngoba babethanda bazalwa leyo nto ikhona ngikhuluma ngenkolo bakholwa-ke ilowo mthetho kwathiwa labo bangamakholwa labo bangamanqaba ngoba banqaba ukulalela izwi loyan van Riebeeck labo bakholwa la madoda amathathu ayesakhela isikole-ke lapho eMaritzburg esasibiza kuthiwa i-Federal Theological Seminar isikole sokufundisa inkolo yabo samazwe ngamazwe bafundiswa khona-ke oJohn nabalaleduke bababuya la bafithi uNkulunkulu esekhona oJohn nabodolo yibo ababefundiswa lapho uthi-ke uNkulunkulu wasebuhleni izwe maselibuyile la besabakhetha ukuthi basimisele izwe noma sibakhethe ukuthi abame phambi kwethu kwakufanele bazobuza uNkulunkulu kwenziwa njani abesethi uNkulunkulu bantu abangasivusela amadoda abulawa engavuni nezwe lawo ngamela ukuthi anelwe yinhlaba sivuse wona siwageze bese sihlaba inkomo siwabikela ukuthi izwe selibuyele kunini selibuyele kuthina lingameleni-ke mayibonke Nkosi bakwenzanga konke
ngesilizwile bengeniswa yilamadoda amathatha awaphela amadoda amathatha sibili uNkulunkulu ngokusekhona phambi kwethu asihole bafowethu asihole odadewethu basihole boma ukhona phambi kwethu asingene esitimeleni uyena kuphela ohlala isitimela mayibonge Nkosi sekufuneka yena manje ingakho ezakhele umuzi akasekho umshumayeli onjengoMajeyothi ngicela ukuthi yongenisela abantu abadala uMajeyothi ongenisela abantu abadala uhamba nje uMajeyothi uhamba nezangoma zakubo nenyanga zakubo nabathakathi bakubo bagcwele igazi kuye yini azokwenza ikazi oqhamazela umsamo wabona uNkulunkulu ukuthi abantu abami laba bathwele kanzima babona awuthi ngibakhele mina uMpula mina ngizoyibuthela mina washo ngo-2017 wathi ngizobalanda bonke masebafunda bafice ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi sibuthele lapha-ke sizobhunga ngabo sizocula indaba yabo sizocela usheya umuntu asifunele emathuneni njengoba bekhala bethi iminyaka eminingi bathi uphile woMpula esingageza bona usewehlisa indlela lezi ikhabelelo zabekhaya azona ikhabelelo ziwumthandazo ziyisililo uNkulunkulu uyakhuluma ingakho esinusa uNkulunkulu ukuthi noma siyithandayo lezi ikhabelelo zomajiya abayikhandayo kodwa phela mase sesiyimisele sithethe amacala asikhohlwe izona sithathe umthandazo kaNkulunkulu ngoba uyaxoxa uyamthinta uNkulunkulu alishiye izwi lakhe ehle alalele ukuthi ukhalwa ngani athole ukuthi ingane zakhe okudlila nawe zikhala ngamathambo nemphefumulo yabazali bethu ebhajwe emathunjini omhlaba nasemathunjini eyilwane imphefumulo yabazali bethu eboshelwe ngamakhubalo yafakwa emaweni lokuvuswa nje kancane kuthiwa hamba ogadla endaweni yokuthi hamba ogadla endaweni abuyise futhi ugogo wakho nomkhulu wakho nomfowenu ayobekwa lapho adlise amavovolo namaselesele noqama uthunjiwe nje phela uthwethuliwe abantu bathwele ngaye umsebenzi wakho ukuthi ahamba ayocelela phansi umsebenzi izandla zikaNkulunkulu umshumayeli kaBhombela uma amehlo akhe ebona kumlibo kwezinyama inyanga yezulu khona abantu abakhulu babo laba abayifihla nekuwo angabe sabona uNkulunkulu indlela engamboni sokuwe umshumayeli oyazi ukhulumule nje mbona lethu bakubona abantu bakini noma uphethwe amehlo babona ukuthi ingane lethu sayigugisa kanje bese bekubika uNkulunkulu ukuthi Nkosi ingane lethu sencane sesayigugisa ngokufa sicela uyiphephise Nkosi abese kuphephethe uNkulunkulu ubone usubona ungayifihle thina siyazi sikhuluma emhlabeni siyazi azigqokelani kuwo mawuyifihla phela ukuthi bangaboni manje sezulwini namhlanje mayibonge Nkosi bakhonza abahle ngingabadedela abantwana bakaNkulunkulu basitshele ukuthi bathunyweni imindeni yabo esifisa ukuqonda ukuthi uNkulunkulu othandayo ukuthi umuntu ambulele imfihlakalo yasezulwini kodwa sikholele emaphusheni akufanele ukuthi uzozuphuphe abanye baze bakhala athi hawu mina ngabe ngiyeze khala emphefuna ngakaphuphi ubani bakutshela lokho abantu abayeke ukukhohlisa abantu Nkosi yami babatshela into engekho asikho isidingo zokuthi uphuphe wakhuluma ngo-2017 wathi bonke abantu babefuna umndeni yabo bezikhala emphefumulo mayibonge Nkosi uyabavusa unganisali isihlaba zebamenyeziwe emathuneni sebephumile uthi lathi ikhehla lakubo mntanami ngesikhathi unyazi lehlisa lo mfula lobele emhlabeni uthi akekho ethuneni
akekho ethuneni wafuna ukulala ethuneni bonke bavuka baswela ingane ezobafaka ngaphakathi ekhaya emphefumulo ngoba umuntu ngena ngegazi lakhe baphudubeza bayaphushana la uthi umpoka ngcobo akekho umpoka ngcobo lo ogulutshana ngizodala ikhulumelele uthi ngolunye usuku umpoka ngcobo ukhulele khona la uyayazi yonke impilo la nekitelo uyayazi yonke into zokushama dayisi yonke into konke kwenzeka uyakwazi beko ubhutile size emva kwakho uthe uqala uqoqela ngithi nami usuqoqela mina bohlamba ukhulume paradise uyahlanjuluka lahlanjuluka emndeni yethu mayibona Nkosi alikho ihlazo lomuzi lo uzoguguluza amanyala namahlazo ngoba amahlazo wona abavimbile khona lesisho sabantu engalona isiko lokuthi mboza ngesikhumba mboza ngesaka babhajiwe okhokhokazi bethu ngoba bafihla amahlazo namanyala bawafihla namhlanje avumbukile kuhle kweququ abavimbeli bangadli bethuleni afuna ukugezwa afuna ukuguguluka afuna ukuphalwa asuke uze badlule ethuleni bayezulu lomndeni bese izulu lomndeni libonisela kumvenqaka abadlulile abantu babhajwe ethuleni mabhajwe ethuleni ukhokho wakho uzodlula kanjani wena ngoba phela indlela edlule ethuleni isho njalo Inkosi ithi indlela ekhaya idlule ethuleni nangu khokho kumele uvukele ethuna ngaphakathi uzodlula kanjani ipayipi lesitamkoko makungene into ugaya fike yavimba kwenzakalani ukashayeke lapha abloka hlehla bayasivalo siphuma ngaphezulu gcwale ngaphandle ezweni mnuke kube yisikhulu kunjani namhlanje ezweni lakithi akunuka ngathi namhlanje ubona ingane idlengula phambi kwabantu idlengula ingane ibambe isibhamu kanje idlengula umuntu uthuleke ukuthi cwaka ingane intombazane ilahle ingane uthuleke ukuthi cwaka ikhehla libambe ingane encane isaluwazi khona indawo ekuseni nje ekhulumekile ebuhlungu kwababa ukuthi ubaba wanyukubeza ingane kade khuluma insizwa la ithi wanyukubeza ingane yangu ndodakazi umbuzo uzowushemba ukuthi egazini nasemqondweni wakho namnumzana ingane oyizalayo amathumba akho igazi lakho usuke usulibona kanjani ulibuke bese liguquka libe umakoti kuwe yini esikusise emqondweni wakho ingoba siphethwe amathongo ahlukene amadlozi ahlukene ubaba uphethwe lapha mhlawumbe komalume kanina ingane iphethwe lapha bese kulwa lemoya bekulwa lemndeni umbili ile angabe sabona ingane yakhe abesebona intombi umzulu uthene egcineni mangabe bemlalela mina ngimthontshile ngabe kanye inkulumo uthi egcineni uthi udadewabo wamnikelela ngesibongo esiroko okukhazulile ababa owamnyukubeza kuyena uyise ngempela yebo wahlangana nonina kodwa akuyena uyise ngempela nawe sekuvele ukuthi uyise uStefano uloyayise wesena iyenzeka-ke leyo uthola umnomzane ejikela umfana wakhe asho kumjuqu ngoba azobulala wona baba mhlawumbe ambulala ngempela athi aboshe umfana ngoba kusukuma unina bezana abe ummeli noma yi-advocate kube uyena umele ingane athi hayi uba ube-abuse ingane ithi inkantolo iphuma phambi lomntwana aphume umfana ngoba abe nomzimba omkhulu abe umnomzane ubulele uyise angaboshwa kanti uyise uzenza indoda engekho emthethweni phezu kwalonkosikazi wazenza indoda idlozi lapho kamalungu walomfana lapho lavuka labamba umqondo walomfana lawuthi ngqi lamenza kwayisithi uma ake ngibuze nje ekuphileni umajiya simamane ezothatha ingane yakhe adlale ngayo ixhaphaza yenze umfazi uyamfisela kuhle ngamfisela kuhle amfisela nokufa uyakufisa ngoba inhliziyo yakho iyashesha ukugcina mase uvuka usuyidlozi mawubuka umajiya ukusitha sakho uveza unamathele kumshana ushaye umajiya ezothi umfana ushawuyise imkhuba njalo enzeke ethuleni abantu abangadlulile banemkhuba ngoba izulu alikho akho ngisho uNkulunkulu abagadile abanamthetho bahlele ethuleni ngicela ukuma ngaloku ngidedela abantu abathunywe uNkulunkulu bengithi-ke asikholele emaphusheni kodwa ukuthi uNkulunkulu badedele abantu abakhulume ngoba sekuyisikhathi sokuthi imindeni ikhulume uNkulunkulu kwenziswa ukuthi nathi siyamshiya siye komajiya emakhosomeni labafike badlale ngathi basivule basishele yonke into ushembe uyabavusa manje ethuleni uthi bakhulume hayi labo bakhandwayo
Kalisuthi siyakunusa lokho musani ungcolisa umsebenzi kaNkulunkulu khona iKalisuthi ekhuthele ihambisa izwi kaNkulunkulu nathi siyakwenza lokho sizakwenza sihlala sihambele imizi nemizana awasibusisa futhi uThixo eTafelkop wathi nalabo abahamba bethandaza imizi yabantu Nkosi babusise angikhona ngisesokabana somfana wawuthini esasihamba imizi yabantu sikhuthele kodwa sasingafiki isiqamba banga kubantu khona into enziwa iKalisuthi yamanje yenza lo mkhuba hayi yonke bafika emzini abantu behamba nodadewethu laba asebeyintethelele bakhuluma umzini umuntu besethi lunganike manje sekukhuluma umndeni yenu useyohlala phansi udadewethu ahohoza bese kuthiwa khuluma ukhokho yini ngathiwa khuluma ubaba layikhanga kwiphiko lalo ubaba layikhanga zikhokha lazini akhatula lo dadewethu akhatula kuthiwa naye lani sekuzokhuluma umuntu kusho iNkantolo bese bethi baphume ekhaya emphefumulo hayi bakwethu siyacela nivukelele umsebenzi kaNkulunkulu bavangeli bashumayeli Kalisuthi akekho umuntu othume ekhaya emphefumulo kuthiwa kahambe ethandaza imizi yabantu abesehambele ehohoza uShembe uzenzela yena mayethandile kusuka abantu beyothandaza kuthandaza kulo muzi mayethandile uNkulunkulu avuze umuntu wakho ukuthi akaveze phela isibango somsindo lapho kakwenziwa yini akusho ukuthi koze ukukhuluma losisi sihamba naye usuke ukuthanda kaNkulunkulu nje kusasa sokuthandazela abantu mayethandile uNkulunkulu uyasukuma lo muntu ayikhululayo nawo lekhulu izolo labathi ungabathandazela unikelwa ulehlala kunikela usukhophozi uphela uzwakala ukukhuluma kakhulu ukhuluma umkhophozi uthi lo mntwana usebenzela kakhulu ekhaya empilweni ushembe usesethelele ushembe usulungisele inkomo ebulangazi le ushembe abantu futhi inkomo usulungisele inkomo zokuthi anikeze lo mntwana akwazi ukuthethela amaqala usesebenzela kakhulu ekhaya empilweni uzomnikeza manje inkomo kodwa ushembe inkomo uyibambile ngoba umzukulwana wethu uyise walo mfana walahla umabani hayi umalume waNkosi walahla uMakhanyile wamtshinga ube eseqonyiwe umkhophozi wayesechitha uMakhanyile uthi inkosi uyazi lezo asakwazi waliphuma ngezinkomito nowaxosha ingane yakithi nina naxosha ingane yakithi nayidakaza lapha ayisenazulu uthi uyakhala uthi manje awusicela nesicelo emtethelelo enkosini ngoba manje besizosipha inkomo ayikwazi ukusipha kanjani inkomo uthi uwezosipha phela inkomo ukuthi umntwana athole umsebenzi abesethetha amacala ethu uphi pho yena lo mntwana uthi ukhona uyagula ngithe ngafike nakusasa ngifuna umncenga lo Makhanyile ukuthi akaxola maxolele uzokwazi ukuxolela lesi sizukulwane sakalo ngoba siboshwe sonke siboshwe ngumfana wabayisona lamanyaka ngiyafisa ukudlulisa lokho abantu mabezekhala emphefumulo bezofuna ukuthetha amacala bezogeza imindeni yabo kodwa sebenawo umlando ukuthi ozaleni la kubo khona abakhulisa uShembe ngamathi noma abajijile uShembe ngomkhonto noma abamxoxa uShembe abaqale baye uNkulunkulu qala bayocela intethelelo babuze uNkulunkulu inkosi yamakhosi icala njalo ukuthi okhokho bami bakuthiwa uNkulunkulu benza ukuthi nokuthi bagcoba abanye uNkulunkulu bamjijimezana ngomkhonto abanye bamkhupha ngamathi abanye bafuna ukumloya njengoba le ikhuluma la ekhaya wayithi amxoxa uShembe abanye inkosini ikhona inkosi uyazi lezulu bangayi sebekhupha inkomo nezimbuzi bangayiphathi inkomo nje ucela indlela ukuthi uNkulunkulu usele usipha indlela bethi sizocela Nkosi icala lokhokho bethu ukuthi nokuthi Nkosi singalishashazela kanjani singaligeza kanjani singalihlambulula kanjani babuze uNkulunkulu mayibonke Nkosi bangasukuze beqhuba inkomo boqhuba inkomo wazi ukhokho wakho wathi uShembe noma wajijimeza ukhwela ngomkhonto awuhlukile nomuntu uzokushanga igezi hamba ungaphethe lutho uyobuza ufuna insipho kuyena unomusa yena kodwa ngeke sisho umusa wakho ugcinaphi uyena ozosho bese ngicela leyo ntethelelo yokugeza ubombele namthukane uma muphi uNkulunkulu uma senisiqiniseka ukuthi abantu balenza lokho kube imanqala nizekhala emphefumulo senizocela ukuthi Nkosi ngoba uShembe uyena umfula ikhala emphefumulo liwunyazi umfula wasekhala emphefumulo unyazi mayibonke Nkosi amen uzofuna kanjani uzogeza empilweni udungile qala ulungisa umfula phela wena lo odungile ucwele bese uyakugeza umfula
abantu bangaqhubi inkomo sebeza la ekhaya empilo ngazi zohlawula ushembe zamthuko cha ushembe la ukhuluma ngempahla ezono amacala abazali bethu abone emhlabeni kodwa wona ushembe ngqo akaqala uNkulunkulu aqede ahlawule lokho bese bebuya bezocela ushembeke manje azokhuculula izizukulwane zakubo asukele empandeni yasemandulo isigubhu sesibongo ushembe la ekhaya emphefumulo akathethi icala kababa nokwamkhulu nokhokho usuka lapha esigubhini sesibongo la kwaqala khona ukuphambuka eqedwe uNkulunkulu udabula izulu nomhlaba wadala isibongo sami nesakho wasekuphambuka umndeni wakhe uqala khona ushembe ezenabo njalo ngochungechunge lempande kuze kuyofika okhokho bethu mayibonge Nkosi hayi lokukhanganene kwethu lathi ngihayi omkhulu bami babehamba nomqalwendlela umqalwendlela ufike sewonakele ubhobo lingakho wezemhlabeni ngoba umhlaba usubonile abantu abadlula ethuneni abezi uNkulunkulu njengoba kade ngikhulume seluthi ngale lithi abantwana babo bafiki yena ngoba babhadwe benza imikhuba ingakho bengafiki emndenini abakwazi lokho bethu ukuhlala noNkulunkulu ezulwini ingane zabo zingafiki bagcina sebenengqokozela basenkulunkulu phumani nothi muzale indaba y'ngane zethu kunjengobona umuzi wendoda mawona umuzi wendoda uzukhipha abantu bakini ezulwini ngoba kusuka umsindo abawantolo bathi inkosi siphumile ezulwini ngoba singcoliswe umajiya bese kusuka umsindo abathembe phumani nokuxoxa ngento ngaphandle kwezulu ngaphandle kwezulu khona abashumayeli funda amabhayibheli khona ngaphandle kwezulu umshumayeli mntwana khona ngaphandle kwezulu kuba abantu mina bafunda amabhayibheli khona isidla bathakathi labo bonke abenzi izangoma nenyanga neyifele mabekhishwa kwezulu nashembe bohlala lapha bazofike babuswe yini izangoma bese beyithatha beyijidele ekhaya bese kuthiwa yinto yasekhaya oyishoda hayi bakithi umkhomo into yakithi lawo wosita amakomongo yonke ayikho yonke leyo nto izinto zikaLucifer ayikhanda ethishwe ezulwini wayethi uzama ukwenza into zasezulwini ngoba wayeyibona waxoshwa waphucwa amandla asezulwini washuma ezakhe izinto ngicela leli thuba ukunikeza abantwana babantu bangaka abathathu ngapha kumhlalisuthi abathathu ngapha kujamulweni uma ikhona into abayipheza uma bekhona bagcotshwa ngeke sibabalele umuntu uhlabelela ivesi masofikile imbhobho yanqamuka ungathi ufuna ukuqeda ivesi umuntu abese yanqampuza abeke izihloko lezo athunywe zona ababuzayo bayothola ithuba mhlawumbe entambama noma nakusasa ababuzayo abantu abazokhuluma abathunywe imindeni noma babona imindeni yabo yakhuluma bambulela ngayo imindeni nabathunywe uNkulunkulu unyazi lwezulu ngoba efuna ukuthi abantu bazi ngalo mfula wakhe awubelile emhlabeni amen abantu bangankanti leli thuba ke sesiyalideka ngiyabingelela abayizwele egameni lomnyazi amen ngisuma nokubonga kuleli chibi njengoba sehlile umshwayi ukuthi indlela yinde ehande wakhokho bethu bona emhlabeni uhlelo waseshisa lo muzi oyizwayo umshwayi bangamazophizo umshwayi udlamula owapheka santi kodwa uzala semana ufikile lapha namhlanje lesizwe sakubo sabadlamuka lapho namhlanje sizoqala isiqalo sokuthetha amacala ayibonge inkosi amen ngibonge mshubashumayeli balapha ekhaya ngoba uma uya emzini womuntu kuqala uthumela abakhongi unensizwa yakadlamuka emzini kababa uSifo yaseyiswini esebenza kanzima kulo muzi wala ekhaya okuyona eyumkhongo wethu esebenzela amadlamo kuleli khaya namhlanje ke sifikile ndoda endala udlamuka kulo muzi owathi asize sizothetha amacala ey'ngane zakho siyacela-ke onyazi lwezulu mase sifikile nalezi mbuzi esizothetha ngazo amacala obaba bethu amacala endoda endala udlamuka ukuba-ke
namhlanje lokho isihlalo ngoba kade babekhala nomama amakhosana bakhala ngezingane zabo ey'phuza kakhulu sicela namhlanje basilile ngangene ngaphansi kwenkosi uNdlovu ngangabona esibonakalisweni ngizocela ubaba ngicathulise ukuthi kufanele ngenze kanjani ngabona ngilele ngathi ngibonisa kwaze singaboni emehlweni khona lapho sekukhulunyiswa ukuthi cela singinikele izakho zasekhaya zami emhlabeni singaboni emehlweni kwaphela futhi khona kwakhulunyiswa ukuthi cela singinikele nobhuti wasegcekeni ngiyacela ubaba ngicathulise ukuthi ngiyomnikele ngiyihlele kanjani ukuthi nginikelwa kanjani ngiyabonga kakhulu kusengizweni Ipama loyikhetha inkosi yezulu mhlawunyaka amen kusala umazili sibonga dabuye Beckville enedlokovana la kwakhe engaphansi kwenkosi yamaqadi ekhaya ngiphethe uhlongwane abantwana benkosi ngila ekhaya ke mina kodwa ngifike la ekhaya ngo-94 ngesikhathi senkosi inyanga yezulu kodwa ukwakulumuzi ngicela abashumela la ekhaya umajiya nosimamanga ezinye inyanga ukuthi noma ngizolekelela ekhaya ngisebenze kulomuzi ngiyaqala umngane uphuphe uzongena umhlangano into engazange izoyenzeka noma ngo-94 uphupha omama abaningi uthena ukuthi uzowabona wasephazamiswa ingane indodakazi alelenayo esayobabuza wasesukwathengela umhlangano-ke manje ngithona umhlaka-11 nami futhi ngase ngihlisela isibonakaliso ngangiqala ukubona ubaba bangaka ngama-group waseqhamuka nemshonelo ekhaya umajiya alela wayefakilento yokudidasmas emnyama leyo ufake ngiyo layisebenza wasedeyona usayemaze batshele labo baba bangahlali ngokuhlukahlukana batshele bahlangane ngathi ukuthi asiqala funa umuntu asukuma nje batshele baba ngaphaphapha imisebenzi yami ngezentana benkosi asisamele sihloniphe sesibe nemindeni evume enze njengoba bekhuluma nje odlamini amen nkosi busisele ukuzwela yenkosi mayibhuqe kwabangcwele amen awu lapho mangitshela ukuthi angikhali kodwa ngibambe ispiritual kukhona ke ngikuphethe ubani usulayiphi imithetho enkosini uzungu oluthi lapho mangitsheli ngilalela amazwi ukuthi angikhale manje kukhona ukuthi angizoceba lapho engikwaziyo-ke kwakithi nami ngikubona mangilele lapha abantu bakithi bakhathazekile impela njengoba ngizela lokhu angithi angikucebe kuqala ngiyiphethe ney'mpahla zabo abantu bakithi abakhathazekile nje kunesimo esinje okokuqala kuthe ngilele ekhaya noma sekuthe kuthi kuthe ngilele ekhaya wathi umuntu ngisepusheni wathi wemfana wozala awungeza ngize uma ngishaphe komfula engikhombisa abantu abaningi ngoba bathi babona abantu abangezanga kahle ngathi abangezanga kahle emakhaya emzini yabo napho phakathi emfuleni ngathi baba ayi angazi ngiyeka futhi ileso sibonakaliso sokuqala esesibili esesamazi esesigane engasazi engisiphupha sivele eduze kwendlu manje ngiyavela ngifuna usibona sigqoke ngathi ufudu sigqoke ngathi ufudu kodwa manje simbambile udondolo kanje masibambe udondolo siyahamba mangithi ngifuna uzosibuza ukuthi kwenze njani into omdala siqashe sibuye futhi next time sibuye sekuhlambulukile ngithi ngifuna ukusibona ukuhlambuluka kwaso sibophe iduku elimnyama sambatha ithawula elimhlophe sagqoka ishweshwe sithenge kwesimhlophe manje ngiyasibuza into omdala ngabe kwenze njani wasesithelwa onyamalala ngiyayibuka-ke ngamehlo engqondweni loba ngize la ukuthi njengoba ngiphethe nalezi mpahla engatshela ngazo ngithi angiyihlanze lento ngoba izongilimaza ngiyenza uma ngihleli la ukuthi angikhale ilokho angibonge uNkulunkulu kwamazwi
Noma kumayo umthokozisi wambambo ezweni laseSkhosha kaSikhulu lapha ngikuthunyiwe ugogo bami uba ngize lapha ekhaya lempokosiza ngomama lokuyiwamba kusembona kwamama amen ogogo bami bathi ngiqale ngidlulisa ukubonga kakhulu emsebenzini seke sekuqalele ngokuthela ukufika kwami kwemuzi ngo-2021 uNkulunkulu wathi bambonile ngempela bangenile ezulwini umuzi okuthiwa isekhaya lemphefumulo abathi bangalalise ngempela ukuthi impela uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu uyaphezulu kodwa abacela kuba manje abahleli kubo okhokho bami bathi bona badabuka kamthethwa manje kamthethwa kwenzeka icala abanye kwangena icala umunye wokhokho wami mangabe abafowabo bephumile bemsebenzini ehleli phakathi ehleli namakhosikazi abo wangena wasebatha namakhosikazi abo waze kwadeleka isibongo sakambambo manje lapho uthi kungenele lo cala mntanami uthi kwenzile konke awuhambe usicelela indlela uNkulunkulu ngomlomo umshumeli majiya sicela indlela ukulungisa wathi ngoba uthi kwenzile konke sizocela indlela ukuthi kulungise ugezwe isibongo sakamthethwa ngithi kahleke manje ukuthi senje njani sibuyela kamthethwa noma uthi cha anisazukushintsha nibuyele kamthethwa kepha ngizoyithola indlela ukuthi kulungiswa kanjani kugezwa kanjani nemizi ilokho esikudzele lapha nozalo lakabambo lukhona elemeni yomagumbi amanomhlaba sizolalela indlela bese sibuya sizoqhubeka ngiyabonga inkosi ebuselengizimu asethe ngikhokhele ndonkulu lule ndonkulu qala ndonkulu qala ndonkulu msondezeni mpopo phela umkhokhe nimbambele umkhokheli uyasiza lapha ngidlale khona kwasibiya umndeni wakhona yonke siyabhubha ibhubha ngengozi nayingane zami zibhubha ngengozi ubaba wethu uhambile kumbone boshiwe kumbone boshiwe angazi ukuthi uboshelweni ufake usayini wazophuma phezulu ekhanda mangithi ngiyamthitha sibiya uswaza mbathi usayini kanjena waqhamuka obophe ngaphansi futhi wamunye obophe ubuso angazi ngicela ukuthi ngihambe ngayiphi indlela engakhe ngihambe ngayo ngoba umndeni wami uqabe namuntu sengiyimi ngomuntu engimdala ngisho abadala abakhona akumfuni ishembe lomfana kumthula angazi ngiyothola indlela ukuthi leli basha ethile ngingane yami ngifuna ucela ukuthi ungangongeze wahamba ngengozi msamanje umbonise nomdala wathi ukuthi igazi lingazizingwayo kodwa neminyaka eminingi ehambile wathi igazi lithathwe emzini uthi mama ngingongeza ngengozi into engizelayo ngizofuna indlela ukuthi ngilethe kanjani le mbuzo engizogeza ngayo nobaba wabo lo ongekho useyini ongekho njefuseni ushambe enembule kanjani osekusinisinazarethunyazilezulu bangelelelane umama ugumeke khona emaqabini Andala bahle bakukhonza uNkulunkulu okungibekelani bekwezinkinga enginazo ngiphuma nazo ekhaya ngiphuma kulona ikhaya ngiphuma kulona ikhaya lingaqondakali abakuba kuzokuba ngani yaqondakala ngoba kuthanda kwenyanga eyakanisela ubaba waganise namashumi ayisithupha neminyaka emine ekaniselwa yinkosi lawo ebuza ubaba ethi la ngihamba khona angikubona ukuthi ulenzele ubani wayesesho ubaba wathi kuze wena ungabi nayo unkosikazi kanti kwenzekani wathi lapha ngangisuka khona baba kwashona umfowethu wasala unkosikazi wakho ngenomfowethu naye washona ngenomfowethu naye washona ngase ngibona sekusele mina nami ngase ngiyanyamalala ikhaya engigane kulona waziwa abangcwele umndeni wami umndeni wami uqala esiswini sentombi yamkhize okuyona beyigane ubaba kule nto esizalwa kuyona yimina ngedwa enginenkinga ngoba mina ngiganwe yinkosana kwabaphilayo ushafa ngiphila abantwana kodwa umakoti engidinga naye umndatana wami uyovula 50 manje
Matu yacela umakoti bahambe, yacela umakoti bahambe. Masilandela ukuthi umkhulu ngathi kwenzekani. Umkhulu sithathwa isebenza emaplazini. Lezo lasenke lapho isebenza khona phambi kodwa house lapho khona. Mawumele hambe yakamlanda ekhakabuya ubaba wakhe ngoba usemdala. Wasuka athi umlungu hamba phindela ekhaya uzobuluguleke ezikhaya. Wathi emaphindela ubaba yawubheka ubaba wakhe yamfica ngasekho emaplazini. Mathi uyabuza ukuthi kanti kwenzekani wathi uguleke wahamba wayikhaya. Uthe ngokuhamba kwesikhathi kwase kuyatholakala ukuthi ibhulu lambulala ubaba lamthatha lamdikitela emanzini umkhulu. Namhlanje masithi siyawenza umsebenzi namkuthi sizingenise ekhaya. Umkhulu akangenza sizoza uphinde kabili umsebenzi sihleli inkomo. Umkhulu ufika edlule ngaphandle. Ngambuza ngithanda ngemisheme ngikhombise ukuthi ubani ongaganwanga la ikhama ngizosala ingane egcwele umuzi kodwa amakhosikazi awekho. Impendulo mayizoqhamuka izolo ngolwesihlanu. Uma ngifanelana nomunye umntwana lwangiphendula wathi ngilephesheya ngothumela langikhona. Wasiyanguza wathi lapha la ugane khona umuzi wasukaphi. Ngithi kangiwazi umuzi ukuthi wasukaphi. Waba ngabona insizwa ngithi lasephakameni ngagana kanti izongena ejele langingena khona. Ngiyamcela uShemba ngikhumbule ngoba le ndaba mayibuya izolo. Uyangiphendula lo mntwana lapho uthi ngiyakuthuma mama. Angithi uyiNazaretha ngithi ngilehele. Uthi hamba uye emzini. Waba sezwini. Wathi impendulo uzofika uyithole khona. Wathi yambona nomkhulu wathi khona umkhulu engemane agijima ngaphandle kwekhaya okulona. Ngithi kunje ngoba usho. Uthi hayi khona ngithi kanjani nomkhulu ngoba wayizalwa yintombi. Uthi ngekhe ngangeni lapha ekhaya benza lo msebenzi yikho afika edlule ngaphandle. Iy'nkinga enginazo lapha ekhaya abangcwele ziyamangalisa ngoJulayi nje. Abantwana wamunye ubanesitolo sagqoka saphinda kathathu ngokwesithathu base bayasibamba isigebengu umphakathi wabizana. Niyazi-ke ukuthi umsizile umali yangivele masekunjalo. Bamshaya umntwana bambulala. Kodwa umzali wakhe wayesethi kufanele kwenzeke lokho ngomntanami. Ubevele nobugebengu ngase ngithi umshambeni yabo. Kanti ungabaceleni kukhona abazophinda bavuke bathike bathi abantu ngababoshe. Umnikazi wesitolo uphakathi. Babosha nomunye bomngani wakhe othe ngeke aboshwe yedwa ngoba bonke bambulele lo mfana kabekho baboshiwe baphakathi. Kodwa lethi bafica abadala khona phakathi. Phela zingane mayisuka emtshadweni ifika la kuthethwa khona imali eBrexit. Bafika bangangeniswa bahamba ngaphandle bebehleli ngaphakathi babona ngoba sekuvalwe enkantolo ukuthi sebefika badlula sebesebenzile. Umele bethengiwe udinge ngokukhokhelwa le mali yaqila. Uma kubuya lapha kubuyela ekhaya umfana ungene usephumbawa wayithengekeni imoto wakusela u4,000. Wayithatha imoto mayefika kumbona wathi akayilethe semnikezile umfowabo. Wanqoba wathi akazumnika wathi naye uyinsizwa. Bantwana bakhe basezulwini njengoba ngizola ngize ensizweni enkulu yasezulwini ukuthi ake ngisize ingilwela leyo moto yomntanami ibuye. Lapha ekhaya ngize kubhombela ngizengeni yezulu ngizothingweni. Ngizocela indlela ngoba nakhona omkhulu njengoba bashona nje. Akaziwa ugogo isibongo sakhe noma ngabe siyamshadisa siwazi ukuthi ngabe. Ngayikhetha inkosi asezulwini unyazi lwezulu. Uzobambela ugogo umphopo. Ngiyaqhamuka kaSwayimane ushadela kaMthisi. Bambela umphopo. Ngibe nenkinga ekhaya ngokuhamba komnyeni wami. Ukuhamba komnyeni wami umehamba kunengane ephendule igegula kakhulu. Oyamemeze unyazi lwezulu edukwa yibhoko. Uthe mehambile ngokwesine. Ngolwesihlanu wesabatha wephuma yosibona usizo ngaphandle sethula umlandela ibhoko. Uthe khambeni besithathu bangena ubungoma baqala phansi esando lawo phula emzamo. Njengoba ngoba ubungoma ngiyaphothula bathola omunye uthuko funeka kukhona sokunyaka. Ngathi ndabuya lapho wathola indaba inkosazana yami izoxhasa kuyena lokuphembelile.
ngakhale khenani ngathi bakhokhe bamkwenzendela ngathi ngenzeni ukuba ngabona zingezo ngaza lakhale umphefumulo bafika ngayiphinga lendaba kuthi emva kwalokho bafika sezulwini usifuna safika kulena lo phasisayo sathi iphasa lokuqala phembelise angihambe lekhale umphefumulo kunento kuthiwa umdliwa ayilona wofika konke konzounyasi weza lekhaya umntanami ukwasazala wafika weza noma uphembelise konike ofike uphasisa yena wafika unyazi wafika nikela lekhaya mase ebuyile ngathi usuqedile kungamusephelile ngakoduka umntana wokuqala waphinda wathi mesesenziwe ekhaya wafika uyise kumina wathi uthembelise usaleleni ungayikhaleli umphefumulo ngoba le mthwalo yonke uzoyithwala wathi uthembelise hayi mango ngoma sesiqonde mina ngokuthi ngohambahambalela vele into zami ziyagcina utheme kusuka kuqonda ngoba lele kuyena bathi thembelise hambe ekhaleli umphefumulo weza la ekhaya wafika wanikela kwamade wenza yonke into kwamluleka wathi ungabi nalo uncende kahle theme fika ekhaya njengoba bekuvuka nje bangcwele emasephakathi ezulwini kosizokumkhonza ungazezwa lakafika abadala bathi yonke le mthwalo yobungoma ibeke phansi bathi yonke lesemabhakede anemithi ilahle yonke bathi yonke yenkambe benothwala ovuthile ilahle obhuye bebebesigodlweni bachithe esangweni uthe ngodoni bafika balele kumina bathi sesifuna umbuzi ozoyisa ekhaleni umphefumulo sogeza ngathi ngiyacela ngoba sengingene kulokhuza sengisezongena uJulayi ukuthi uvale umhlangano uhambise le mbuzi wathi mina kodwa baba nginazi lo muntu wathi kodwa baba nginayo imali wathi imali wathi baba mangithola imali yokuthenga le mbuzi edinga kodwa ngizoyihambisa ngani wathi baba ngohambisa nje mahala ngihambise ekhaleni futhi ngoba ufuna ugeza kuthina bangibele namhlanje nale bangibele ngilethe lowo mbuzi yokuthi bageza abadala nembuzi yokuthi bethi baphandle ubungoma ngoba kungadila bathi imbuzi ubungoma kuyihoda ihlangane nomndeni amen nokhuluma amahlala amdluli odabuka entabeni zasewushwini ngaphansi kwesangelosi mina ngaba nesibonakaliso engathi ihlele ekhaya egcekeni wathi ihlele ekhaya ukhulu wamvangela uzilathele ucingo ephuma ebuhleni noma nazaletha uthola umfundisi igcwetha umfundisi igcwetha asho ukuthi babuya ngidinga ebuhleni ngiphuthume sigeze ngihambe ngebuhleni ubaba angene epolitiki ngiyikhuze ingcele ngingene nami epolitiki kanye namkhulu umvangeli ngifike athi ubaba enkosazana nomndeni wakho wonke usuhlanzekile ngale msebenzi wakho yonke noyenza ekhala emphefumulweni ngakhuza ingcele ngathi amiyevayingcwele wathi ushembe yathi angikhulele nokwenza umsebenzi wami wakhomba phakathi ezansi wamtshengisa ukuthi umndeni wami usuhlanzekile leyo ngithi ngiyabheka ezansi nangampela umndeni wami usuhlanzekile usumbatha ingubo emhlophe ngizobonga lokho abantu bakhuluma ukuthi indaba bayiqoqa bangathi umuntu ngahamba ngashona lelo ndabeni ngithi ngukhalente wasekomoroyi ewuthukela wangelasi kudala ubhuti wami baqabana bodwa bephuma kulozi umsebenzi kanti umuntu wakithi wangelasi usethathe inkomo wathi bakwazi inkomo wathi lothatha bakwazi inkomo angavuma lo wasemkelekile ukuthi le nkomo manje wayigwaza uzofa wena wathi ukuthi lo wayigwaza inkomo umafungwazi wayigwaza inkomo ngoba yena ngathi soma ngokuthi ayigwaza inkomo baqabana bodwa endlini basebulala bodwa sekuyindaba endala kuthiwa uyenziwa ingenziwa njengoba namhlanje ngaba nomhlangano ukuthi ngiyahamba ngiyahamba ngiyakade ngingane khona bala laba bakithi bathi udaba engalwalwa lihambe ekhaya iphefumulwana lwazodaba lonke lwakithi futhi ukhokho wakhuluma wathi kade ngangisho ukuthi udaba lwami lukuwe wena tshela abantu bakambulasi ukuthi mina ngithini kuwe ngize ngabe wena udaba lokuthi ugezwa amanxeba ngizocela ukuthi uNkulunkulu ahambele kuwo bengathi umuntu wesifazane ngoba bona bajwayele abantu besilisa ukuthi
mawubatela umuntu wentombazane ukuthi hayi ngiyambona usuwale kwakho usezositshela ukuphapha la ngizocela uNkulunkulu ukuthi ngingabatshela basebephelile ngamangcolo bekozana bodwa lekubulana benza yonke imikhuba emibi ukuthi uNkulunkulu laba abanye kumele ngamanxeba bekubulana bodwa kube yibona abakhuluma la ukuthi namhlanje levele kubo-ke inkosi kusenext Ngiyayinekela enkosini yasePhalamende. Igama lami nguLokuthula Nxumalo, ngisuka eNkandla kwesakaXulu. Ngithunywe umkhulu wami wakaNxumalo ozala umama, mina ngizalelwe ekhaya kuma. Wathi angicele ukuthi ngizomnikelela ekhaya lomphefumulo, bahamba emhlabeni bengageziwe bengezwananga. Ngicela ukuthi mase ngifikile ngizobanikelela ngibone impumelelo. Ngiyabonga. Zuma eceleni. Inkosi yaManazaretha uyaziwe. Amen. Igama lami nguNkosi Ngimele Masondo Gane kwaNdebele. Nami ngizobonga ukufika emzini wasekhaya lomphefumulo okudala ngubona esibonakalisweni eManazaretha. Ngizogoqa nje ngizocela ukuthi uNkulunkulu wathemba ngikhumbule kunabantwana bebethenga ngibone begeza ngizokhuluma nabantu. Mama uzakwazi uthina. Ukhuluma masizwana. Ngiyaxolisa mana sikhambona isikhathi. Futhi umndodakazi wami uhamba emhlabeni. Uthe mangena inhlangano yaseLinda, bekade ngihambise umdedela. Ngambona yena sikhambana naye nomdadada osihambile emhlabeni. Wathena yena uzosilandela eLinda usawugeze phethe isunlight soap. Nathi masengibona ukuthi akufune ngizogeza ubageza la. Obomama ezala naye wathi mama ngo-2014 ngizogeza ekhaya lomphefumulo. Umama ezala naye ngo-2014 naye wafika wathi methi ngihambe ngiyonikela enkosini yaManazaretha. Unenkulumo ukuthi kwathi masishada nobaba ingane zami ukuthi wabeka amagama kwakunentombazane ayeyithanda emama ezala. Manje kwaseshada mina. Futhi wasekulawo magama ahlaza esizweni sami. Manje kumele agezwe. Ngasesemina sengihamba nomunye umkhokheli sengiyalela ngingakawazi lo muzi wasekhaya lomphefumulo uManazaretha. Manje ngizocela ukuthi abagcotshwa bashimali bengibonise kwenziwa kanjani baqala ukuhamba namhlanje. Inkosi ingibusise. Ngiyanibingelela kanjani enkosi yasePhalamende. Igama lami nguMamthapsile uMashange ogane kwaGumede. Ngafika lapha ngeviki lokuqala enyangeni ephelile size nomakoti babafowethu ngenxa yokubona imizi yabafowethu nowami ungakheki. Ngase sifika sinikela besifundisa konke obaba uMshumayeli. Sesibuyele emuva. Uma ngibuyele emsebenzini eGoli ngafike ngalala insuku ezimbalwa. Kwase kuthi ngosuku lwangomsombuluko mhla ka-29 kuzosangiye kwaSARS ngoba benginenkinga i-receiver of revenue ibelidabhela imali ngingazi ukuthi ishodephi futhi ngikweleta malini. Kodwa ngaleli langa ngizovuka ngiye kwavela uma wami wathi ntombazane yami nisebenzile cela ubuyele lapha nebeniye khona uphathe ikoma labhatata nelamadumbe nelemfino yeyintanga namathanga bese ungakhohlwa ukuphatha u200 rand ohlangene hayi 100 ababili. Ngase ngivuka ngihamba ngiyibuza ngaleli iphupho kodwa ngiyitshentsha hayi kulungile ngoba kucacile kimi mangibheka. Uma ngifika laphaya ngithi ngizotshelwa phela ukuthi njengoba betapa le mali isuke ishodephi ngisele ngamalini engisweleti. Ukukhuluma kwavele kwafike kwajika kwathi hayi yithi esikweleta wena nayi imali yakho yonke izobuya. Umfana bengicela ifunda ngabunamahloni afundele ibandla. Ngagiya ngikhona ngathi yathi inkosi yasePhakameni kade ngigqilazekile nayi imali yabuya yonke i-53,182.71. Ngaphuma bandla lenkosi yasePhakameni ebuqilini ebese kumele ngadikila ngathi kulungile abayithathe ngoba sekusele iminyaka u4 ngempeshenini uma bengayithathi manje ukuthi bonke mabegcileni.
nganede ngangena kuleli khaya kwaqashuka amaketango kasathane yingakho ngiwile namhlanje omama nobaba bangibonile izolo ngifika namaqhoma amadube nobhatata nemfino ngaso ngathi angizeli mina ngithunywe ebengibazelela kule nyanga ephelile ngiyabonga Amina wengcwele ngumantanzi ngishadele kadlaka ayisele Bamompopo. Inkosi yami uNtaba engiyakhe emhlangandlulu manaza lethe ngizokhuluma udaba olukhulu babe ngiyanabela impela ngendlela ekuphatheke ngayo emoyeni ngasho lelo babezala wendoda ubabezala washolela ejele babendlule labakangqobo bafike ubaba wagula washona manje baze ubaba siyamenzela yonke into ubaba ushutha kangele ekhaya babe hamba nomkhulu isizwe lesakade salwa ngisho amantombazane wayilelo licala manje ngizoyicelela kobaba basekuseni bamaNazaretha noma nje abangibonisa ukuthi sekufanele senze njani ngisele nengane encane kaNkotho omncane enginaye amadoda engangiwagani ngasahamba omathathu mina ngingaqoma ngashonela ngangena ngashonela ngahlala nezingane zami njengoba zithe manje uhambe kohluleka lapho langikhonza khona ngizokhuluma lokho abantu basezulwini ngiphe ikhambi ngicela baba lesizwe sonke lesikashemba unyazi lwezulu ungikhumbule selangathetha ekutheni icala baba wayenza nembuzi base ngathi uthi dwi hayi khona kuthiwa kangele ekhaya ngizofika lokho maNazaretha engiyiqede usizi lwakwami angilose ngiphelelwa abantu nabantu basekho ngizomfazi omncane la nomfowethu omncane Amen ma. Amen baba ngiyabonga igama lami nguHlengiwe wakaZulu eTsakane ngafika last year ngaphosisa ngihamba nentombazane yami ena 16 years uphumzile igama layo ngoba wathi ebuhleni bamaNazaretha wafike ngoJuly eyentanda wafike wabambelela kuye okhokho wangakhona umntwana ukuthi akhonze kahle ngithi mangilele ngizwe sekuthiwa ubuya ngasemfuleni umzinyathi bangele ngengibe mude kakhulu kodwa namhlanje bangele basezweni ngizobonga unyazi lwezulu ngoba umntwana izolo ngoba ngifike naye lo munye ujikile ngoba bephethe umntwana omncane bangele basezulwini ekuseni bakhulumile emntwaneni bathi siyabonga Hlengiwe mntanami ukuthi usizele ekhaya lemphefumulo manje sesiyavuma Shembe ukuthi asigeze unyazi lwezulu sicela Hlengiwe usigeze ngembuzi ezifo ngoba thina sasingaba sebukhosini sona unyazini sasiphatha umutho omubi futhi khona abalalana bebandawonye bangele basezulwini kushuthi ubaba kazange ngitshele mina ukuthi kanjalo manje siyahlobana ngizela abantwana bona laba bayi-8 abantwana engibazele kodwa uyi-1 waphuphuma kwakuwokuqala bangele ngase ngimethe igama bangele basezulwini ngizobonga namhlanje ukuthi abakithi bavumile ukuthi ngizobageza ngoba ngibele ngikhala ngithi ngicela ukuthi bembathe ingubo emhlophe mina ngifuna ukuthi babe yinyanga babe izangoma bathi bona babephatha umuthi omubi ngiyabonga ngicela ukuthi uNkulunkulu wasekhaya bangipha amandla wameshilo ukuthi bazongipha nomuzi bangiphile mahala ngiyabonga ayingikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu ngizocela umshumayeli ukuthi angicathulise ngoba ngumntwana futhi emndenini wami yonke akasekho umdala noma nobaba akekho nomama akekho kafishane nje embonalisweni kwaqhamuka umama wami ngiyamazi-ke wayengelona iNazaretha waqhamuka egqoke ingubo le engiyigqokile
ingenalo uthethweni idube kutshwa ubabone hluthe ngokunjibo blue njengesibhakabhaka wafasa ibhandele ngwelatsuka ngaphansi kweyimele lize lofika ukhala weza naye wayesekhomba mina wamale baba wezumama kimi wafike waguqa egqokela umNazaretha wafike wathi vula isandla ngasivula waba nento ayifake esandleni waseyasigoqa isandla sami wangibamba wafumbathisa wayesekhuluma esikhambile wathi hamba kulezi ntaba lapho uyothola uMoses kulezi ntaba usiza uThixo ekulimeni insimu kaNkulunkulu ngase ngimuze ukuthi kanti uThixo noNkulunkulu akona into eyodwa wathi cha abantu abehlukene ngabuza uMoses yena wathi cha uMoses usiza uThixo elimeni kaNkulunkulu omunye futhi umuntu uyombona ungayikhiphi lento uyobona yena wena ngeke umbone kodwa yena uyobona uza ngibona ihlathi bantwana bakaThixo nokuthi indlela yikho ngangitshela ngabuza kuye ukuthi ngoba lapho ngathi akuhambi umuntu wathi vele kakuhambi umuntu kuhlala uMoses ulima nje insimu kaNkulunkulu bengoThixo ngasuka mina ngabuza uMoses uyini wangangiphendula ngavula ngalahla phansi ngathola ukuthi isihlalo somlahla abantu sasinamacembu ayihlanu waxosha phansi yamkhweba leya ndoda yomjibi phethe isiswebhu kutshwa ngaso yamkhombile lehamba ngemumva wahamba uhambeni wesikhathi bantwana bakaThixo angazi noma kumele ngikhulume kuthe ngo-2019 bazongena iCovid kwangumkhosi weswela emzini waseSuthu ngangikhona ngatshelwa ebusuku kwathiwa ngahambi nomntwana ngimkhamela ibele ngishiye umntwana esalenela lelo bele ngihambe mina ngenza kanjalo ngafika emkhosini weswela kwakhonzwa kwaba kuhle uJehova ekhona kwathandaza yambama ngahamba buyele emuva ngoba nginomntwana ngafika ngalala kwaba isonto ngakwaluselela emsebenzini ngihlalela ngakhona ngithe ngihleli ngalala insuku ezintathu emsebenzini ngabona ngidlala isipho endaweni ehlaze eyithafu ilingani ngenahlala ngabona isilo ubaba uNdlovumbane ehlala eGokunjibo kwemvu wahlala ngapha eceleni kwami mina ngaba ngithe ngisayilungisa ngokweenyawo ngangona ubaba ebekesaphi ihlalo ngaluyazi lasezulwini lwaluyilungisa lathi yebo kusufikile sengiphelele siyalithetha-ke namhlanje lelicala engazanga abantu bakuthi lalithini ngavuka ngithukile ngigodola phindanga ngalala ngaba buhlungu emoyeni ngakhuluma nabantu bami oganele komthetho ukuthi ngiyithini lento nganjengoba inkulumo yakhe ibuthi inkulumo yakhe ngathiwa ngibuza ngathi kanti ngingaya yini kuye ubaba ngisho ukuthi nali icala okuthiwa silenzile uthi wasezulwini siyalithetha wathi kanti awunakubuya ukuba abantwana bakho ngahlala aManazaretha obuhlungu wahamba isikhathi wakhothama uhlangane umhlabathi ngangazi ukuthi ngizothina manje leyangidla ngangazi lelo cala ngisaba nokubuza kubaba ukuthi wakuqala nje namhlanje isilo sesigodlo sikhona bathi ungayesabathengi uye esibayeni singangena kufica usesibayeni ngenze njalo ngangaye esibatheni ngafike ngangena esibayeni ngahlala ngasuka esegqokile esebambe impaphe ebuka ngapho wahleli khona umama bakhe kangazi ukuthi lecala elingaka elami noma elabazali bami angazi futhi ukuthi ngiyoqalaphi ngifike kuphi kulungile ntombi ubonikelela ngamandla onawo ukuthi uNkulunkulu ngicela lelicala livele obala ukuze ukwazi ukuyokhuluma into eqondile kungangezwe uyezwa ntombi amen Inkosi kubusise ngiyakhetha uNyazi lwezulu igama lami ugcina lo sekuzongena uMshumayeli bese siyaphetha bakwethu igama lami ufikile wakangidi ngoba ngisebenzisa isibongo sakumalume uMaka Cathanga ngifike la Monday kuleli sonto esiqedayo ngavuka nenkulumo kuthiwa ngizela ikhaya lomphefumulo ngizosebenza
ngafika Monday ngasebenza ngahamba ngalaboshwa ngakhona imbuzi ngazikela utshani ngase ngiyayihambisela ngase ngiba nendlela ngoLwesibili ngangakwazi ukufika ngabuya ngoLwesithathu ngazosebenza ngibuyiswa enye inkulumo kodwa ngoLwesomluko khona ubaba lo director wamasikela kunenkulumo ayikhuluma ngomzomluko wathi mina ngimfishane ukube ngangiphila ngesikhathi soShaka uShaka ngabe wangibulala ngoba abafuna abantu abafishane babulala eshehleka kodwa ngangayithatha serious. Okay, ngoLwesibili sathu sengibuya ngiphinde ngibuke nenkulumo khuluma izwi lithi vuka uhambe ekhaya emphefumulo ufike ukhe amabhakede amane shutha amabhakede awu-4 hayi ngivuke ngifike kuyasetshenzwa lapha khona insimbi zetende inhlabathi angazi benze njani obaba hayi ngihambe ngishone futhi ngala khona lo baba lo udirector wamasikela ngihambe ngizokutanda moya ngitanda khulumile athi angithatha isikela ngihambe ngiyokutshani mase ngimphendula ngithi mina ngivuke nenkulumo ekuthiwa ngifikela ngikha amabhakede amane mase sengibeka phansi isikela waseseyiphinda futhi lenkulumo wathi uShaka wena umfishane ukuba uphila ngesikhathi soShaka ngabe uShaka wabulala ngoba uShaka wengabafuni abantu abafishane wayebabulala hayi mina ngiphinde ngimbuka lento isho yahle hayi ngithi usayisho kwesibili ngisho ngenhliziyo ngihambe ngikha amabhakede amane ngiphuze ngidle hayi khuluma lento kade uyikhuluma ukuthi mase usulele kwenzakalani yonke sifunayo mase ngilele mase kufika inkulumo isithi uhambe ekhaya emphefumulo ufike utshene obaba ukuthi lo baba ophimise lento ayiphimisile usicasulile ngoba uShaka usewathethelelwe amaqala akhe wavuselana amaqala omuntu osathethelela uNkulunkulu akusisenile igama lami uThokozane wamdluli wamhlabelingana enkosini yakwaGumede eManaba kwaMashabane sifikile lapha ngesilethe impahla ngihamba nomndeni wamalume kwaGumede utshele elaleni kwami njengoba kade kuyisonto kuzosa kube msombuluko ngizoza la ngoLwesihlanu kwase kufika izwi likhuluma kimi lithi into edala ukuthi izinto zingakhanyi ukuthi umalume akabikanga umndeni manje baphikisana bakhona bathi ngeke bangene la ekhaya emphefumulo ngoba umalume akawutshelanga umndeni vele ngomalume umndeni akawutshelanga bathi-ke wayatshela labo ahambisane nabo labo angahambisani nabo akazange azazi abatshele bathi-ke ngimtshele ukuthi kufanele abize umndeni aqolise kuwona yonke indlu noma lonke ukhalo lukakhokho komkhulu wakhe ukuze umndeni nomndeni kube khona okukhiphayo noma kungaba u-10 imali yomnikelo bezokwazi ukuthi kuthengwe impahla ezoletha lapho ekhaya emphefumulo base bethi-ke umkhulu noma ubaba wakhe wabusa lapha emhlabeni ejabula enza konke akuthandayo akangawahlawula amacala obaba bakhe manje naye uyaqhubeka khona lapho uma engakwenzi lokhu abamthuma khona bazomthatha emhlabeni kuningi khona abakushilo ngizokuhlala ngezansi inkosi buseni kuzwini ngiqala ukuza ngomuzi wa-2022 ngiletshela umndeni wasemzimkhulu lapha ukemva kwalokho ngasemane ngishisekela ukulungisa nami into zalapha ekhaya ezakithi khona nasekhaya kwangavuma unyaka waka-2023 uba ngilezele umuzi
kutheka ngonyaka kulonyaka ngonyaka odlule kuphela ngase ngizibona ngixoxela umndeni kanomuzi ngazibona ngathi singene nomndeni wakithi ngemoto ezimbili sizakulomuzi uma sifika lapha emasangweni ngale ngaphandle bese ngithi emndenini wakithi ngicela nilinde la ngisangena ngaphandle ukubona abashimali bakhona kule ndawo amakhulu esiqonaqweni ngathi indawo enkulu ngathi sekhenani ngathi uma ngingena la ngaphakathi ngabathola abashumayeli ngathi uma ngihamba ezaseThembele lapha nje mangezange ngasematendeni thola abashumayeli bemile bethola sabozebele kabashumayeli ngihamba nemndeni yakithi ngicela ukuyilanda bathi hamba uyilande neshumayeli ngase ngiyaphuma ngithi iyayilanda imndeni mase ngifika imoto kade zilapha zisekho imndeni yakithi kade ilayisekho ngigijime la ngaphakathi ngifuna umndeni yakithi ngiphumele ngaphandle imndeni yakithi ayikho kute lapho sengiphuma sekuthi ngidumele ngithi hayi imndeni yakithi kabe uyenze njani ngathi uma ngiphuma zisangithi ngihamba bakhuluma la phezulu kwakhuluma izwi la phezulu lathi mntanami mntanethu thina sikakulungele isithathe kulomuzi awubuwele ekhaya ngase ngihamba sengibuwela ngaphakathi kwashumayeli ngafika besamile besabozebele bashumayeli sabashumayeli imndeni yakithi ayikakulungele izokuza la ngicela ukuyilanda imndeni ekhaya bathi hamba ngishonelana ngihlalile unyaka wawonke odlule ngizama ukuhlanganisa ngingafiki la ngizama ukuhlanganisa ngize ngafika ngoJuni ngomhla 15 lenyanga edlule ngomhlanganisa uma ngifika la kulo muzi bese ngibike ekhaya cha ngisengiye ekhaya emphefumulo ngithi ngihamba ngebavukile abavukile ukufika lo muzi vele ngigule lezo nsuku ngiyangaphe kuyisabatha ngase ngiyagula ngolesibili ngizoza la ngesabatha ngase ngiyagula ekuseni ngagula kwabuhlungu amahlombe nekhanda nentambo ngangakwazi ukwenza lutho kwawulesibili lesithathu lesine lesihlanu kwaze kwayisabatha ekuseni mase ngikungathandazi sengiye ekhaya emphefumulo ngagula kakhulu ngalo suku ngiza la ekhaya emphefumulo uma ngifika la ekhaya emphefumulo sengifikile la ngilalele kuthiwa la ekhaya kumahulumeni ingane zaphumule lengane yokusebenza isimanga senzekile mase ngilomuzi ngomhla 15 lesabatha ngoJuni ingane ziyaphuma zonikeliswa ngase nginikele namnikelo bakhipha ishungu ngase ngicambonekela ingane zaphuma mase ngibheka njalo umnikelo makuthiwa isisula zasendulo esayizona esanamhlanje ngase ngikunikele lo mashumi ambalwa ngase nginikele enganeni ngikade nginikela emntwaneni la enganeni lezi amashashangena lawo zaqatha-ke ingane la kwaqatha ingane nangapho kwaqatha ingane ngapho aqathakala emqaleni zaze zihamba lezi ngane eziwu-2 zagqona zilandele le ngane kade zisinikelile ngafike ngahlala phansi ngathi ngibona umbono ngathi ngiyabona ukuthi abantu bayibone lezi ngibona sola bayibona ngavukele enyembezi ngase ngoxa kulo muzi kuze ngihamba ngibuyele emuva ekhaya ngixoxa le ndaba kwakuvalekile emsebenzini kwafika kwavuleka yonke into ekade ivalekile kwavuleka nezimali kwavuleka nabantu ababengikweleta ngase ngibona lo muzi walapha ekhaya emphefumulo sebevumile abantu bakithi ngiyabonga inkosi isenelizweni amen
abese uNkulunkulu eyifakazisa ngale nto yensizwa. Kodwa ngifuna ukubeka khona kuyona kakhulu ukuthi isiqedile ithi iyabona ingane. Ushemba akhuluma ngazi inyanga yezulu ukuthi bonke kwamashumi inikeze ingane ngoba lesikhathi niyinika lezi ngane ngena nazo esangweni zakwenu ezakini ezabonye uNkulunkulu kayihlo kanyoko kagogo kamkhulu. Zama nawe ngena nawe ezingane izakwazi amaqhinga ezasendulo. Lesikhathi unikeze ingane lephilayo zibabheka kuyo. Nangu ushuma lefakazisa uthi uyibonile. Amen. Nkosi. Asebekhathele sebefuna ukama. Awuzamele wakhonazela. Amen. Hayi, sewuzwa mina izakini ingane uthi khona ungasifuni ukuzema sewuzwa nini? Mawuse paradise kaShembe. La ikeza khona imphefumulo khulu inhliziyo yakhe ayiphelele. Bayiveza ababili. Qinisile ngisho bayiveza ngawo noma umemeza. Athina amadoda athi indoda eKabalasi wakho phela la iseparadise. Kabalasi ababili bakhala. Bafuna ukubezwe aza nawo uzingane imemeza lapho oshe ikhala kuzo ushawe Tudo que ele siga, ele se apresenta, agora corre que já, o que eu uso ele cara mal. Não, aí você vai banir uma mesa de prática. Amém. O cara o que hoje lá o sol, tudo com ele pode. Eu por uma banda, eu chego na banda, eu me dá uma exposição, olha os congressos, você sabe só. Cadê o mano eu quero na boca, bate a boca dele. Inako pelo ndio Yusuf na uzo ngelemela. Yusuf ufika phela na uzo bekuhla ngothi lokuzabona abantu bangini uvuke nabo usebenza. Amen. Kodwa phela batha amatendeno. Ngoba lokho ngoluza phela kuzosetsha umali nezibulo. Lokho ngiphathi itende lakho lutayi. Loya kodwa ekhaya insuku ayidluli kuyithathu. Mawufika. Awekho amadokodo. Ngoba ushembe lomuzo ayathele. Imphefumulo yabazali bethu ukhala yona hayi thina mina sizolinda amahlala ezethu ethathu abantu bafika ngolesihlanu yisabatha isonto bavuka ngomsombuluko akweqiloko ngoba manje sahlala sowona umzamo ukuze izinto thina imizakhenza thina sekuthiwa sekunesangoma njengale mojela madodo mali ilaze ukuthatha khona abantu kodwa yonke into usewumzamo ukuze kuye uyazi lezulu amabhilisi amadokodo lawo sekumama nombaba uthi wabona amabhasi ekambehleni egcwele inqwaba yabantu uthi yasethi izwi lezingane ezalala amadodeni nalezi abantu esebafela amadodeni njengoba kuphela balethekala emphefumulo bazolisa umuzi umpula nakho laphela khona ungcola hayi phela amaNazaretha yona ukujimthathi komusa thembe lapho ulethiwe zalini wonke babenza umkhuba lokho ubase udiwa izulu mabanje nabanezulu bephethi kwaba bebulala bethuka ihlamba beyokulofa izulu isezulwini bekheni babaNazaretha. Amen. Ezulwini kuyabantu sebephumekayo sebethulile umithiko bananyula baphupha yonke into bahlanjulula bagezwa uNkulunkulu ekhaya emphefumulo bese beyisezulwini sebethemele ngomhlophe bebhabhatiswa bethengela amathikithi bese befakwa ezulwini mayonkosi. Amen. Uyabuza uNkulunkulu ukuthi ezikwama elithi ngizoyitheza ekhaya emphefumulweni ngizoyitheza khona lokho zikwama siyenza ikwama zabathatha manje into zikona bathatha ekhaya emphefumulweni bese iphinde futhi ikole uNkulunkulu ushemboza kumpula wabo batozana sizogeza imndenini sithule imthwalo silahle isithixo sigeze nithathe nisekhaya nifake emakhaya niyenze isiko lokumukela ekhaya uyinyongo nemswane negazi kwitho nekhaya babele izinto zabo bese betshele ukuthi senigezwe saphethe mkhona saphethe lona saphethe asebona amaqondo abaxabanisi asezona izangoma nabathatha inyanga sengabantu basezulwini. Asambe imali sesiyonkosi ngomhlophe ezulwini sithela amathili simbabhatisi ningene emzini engcwele nibuye seningamathonga seniyizingilosi nizosifundisa ukukholwa unyazi besehlala likhululeke liyeke unyazi abantu bathatha ubhebhe likhukhule njalo lithi ngiyakuhlupha lishile eshiwo uThixo eshiwo inyanga yezulu eshiwo inkosi yakho eshiwo uqala wendlela
ahlale nathi uNkulunkulu anethezeka bese sikhipha inkosiso umuntu onyama angadinga ngeswini mayibongozi hayi ucela kunjengale nto leyo uthi nafuna umuzo omuhle funa umuzo nomuntu othwele yakwazi umuzo omuhle afunakala umuzo omuhle funa umuzo ohlambulukile amen uhlala netho ngoba lo oqobezela uthwele lapha ngeni sakhuluma nala mfisi sabile lo mama wafuna indodana yakho wamfisi wayivuna ithi baseyifuna ibulela abantu ngoba yini ithwele ibulela abantu wayemkhokela umuntu ukuthi ukuphi bese ingene ngohotel osomateksi bese bamkala umntwana wathi sithabathaba somuzi manshini into engekayo i-ground floor ebesani yakhela moyeni abo khona umuntu obona phansi okazi ukuthi ingenizayo kodwa maseyifile amaphepha kodwa wabo athi ngangeni lokhu singahlali kumali hlalani le yandla yathole mina ushuma kwakhe ey'gqokovani elayigcine ngoba yona yodwa ehlambulukile lezi singahlali yona ngoba igcwele iy'dumbu zabantu negazi labantu lakulowa umfana wethu ethwele unyoko umtshela ukuthi umama wakho uboshiwe ngoba wayethi mesefuna amaphoyisa amfihle amfonela athi maleko abike lo mama nkosela wafika manje la ale ngithola ucingo ukuthi sowahamba emhlabeni asazi ukuya ngephezulu yokwaba manje ushambele uthi sizokhuphula leyo nsinda abantu bayelizwe bezoyithika nawe ngicela ukuphetha ngabo abantu abaningi baveza izinto ey'ningi ezibehlele kodwa singagijimi sithi sizonikela indodana ebonakale ivuza igazi ngoba ikwazi ngoba ilandela ukhondolo labantu abagwazi abakubo asithi sibonise nabo abantu abafele iy'mpilo egwaziwe amen mawuzonikela lithi nkosi umfana wami ufikile evuza igazi wafa ngengozi ngicela nkosi ukuthi uthathe le nkomo uyihlehle le nkosi uyofuna impande yokufa umdala wawahleza waze wahlele enganeni yakho ngicela nkosi uyogeza okokuqala impande ukuze kuzogezela nomfana wakho usuvala umkhokha mayibonkosi amen mawufuna ukhondola mawufuna umkhokha ulandela uhamba umkhonto uze uyofika lapho khona umkhondola bese uyalivala uvale leyo mkhokha mshembe usakhela ikhale empeleni ukuthi sizocina siyathungatha sifuna impande yalokufa osekukhona osekugqokwethina uthi umama lana ukubonakala ngazo nomabeza lakho ehlenyiwe entomenzela imicimbi kodwa ngilungela kanjani ukubona abantu abafele ey'mpini zasendulo bangalandwa bahlele isinzelano bahlele isindengulu nabo basantana balobelubone lomuzi kuthiwa umuzi wethu lona bazongena kanjani ubavuza igazi bavindulishela ithi inkosi ilangawolunye usuku nithi nafuna indengeni nithi nesiyigwimile ukuthi ngesibadweni ngoba labantu beza nenkhombo bafuna nqondo zenkhombo njalo zibhobo labantu bazofika ngiyintelezi abanye babo babegathwa ngamafutha amabhubesi amafutha ey'mpisi amafutha emamalazi amafutha alesiwane esidlala buhlungweni lethwa inkentshane babefaka amafutha layo gatha mabefika labo vuka nqotha ngoba akusekhona ukuthi sebaphenduka iyilwane ingakho bamevuka bethi mabethi bathi sesaphenduka iyilwane ngoba la mafutha babewadla besaphila baphenduka babe yizo lezo yilwane ziyilwane zifuna amafutha ethu bangene iswini bangene emajele noma emazulwini ey'lwane ababedla amafutha azo baphendula iyilwane basebekwaleza lithi ushemuze okhuphula insile njalo abagezi baphendula babe ngabantu ingakho kwaqhamuka igama lithi dimoni isilwane esithize esingachazeki ingoba babedlilwane basho njalo kwaNdebele lithi nayo sikhathele yini nikosemkhulumo phakathi komuntu emzimbeni kwesiyakhuluma ngoba sikwazi ukuhlukanisa asinamehlo okubona noma ngabantu noma ngamadimoni asinawo amehlo okubona futhi asifuna uba namehlo okubona ngoba once waba namehlo okubona ukuze ngicabanga ukuthi usunkulunkulu ugcina usuthi uyahlola abantu konayo wazini wena ngokuhlola umphefumulo wadala umuntu nemizimba yadala umuntu la eNazaretha asithi isangoma sashere mamanga lawo ngicela nokukhuluma ulimi ojwayelekile ingalothi amapungwe libathise amanga asithi isangoma sashere thina siyakushembe siloba umkhulu bathi bacela bamkhulu umsebenzi abuze ushembe ukuthi wani mntanamathi kusho thina qala sibathise bathi wokulapha abantu uthabathini ushembe wakhulumuntu ehlane yokulapha athi inkosi abesethi umajiya obehamba nawo yabuso ushembe wangufakazi wangikhona cha
isangoma sashembe ngoba kwasho inkosi uNkulunkulu ubona inhliziyo yakho yokusuyimbathisile nje wathi uyokulapha ubona yonke ayithanda bese inkosi inkosisi sikisangoma sashembe singadlali ngoNkulunkulu akukho ushembe uyena udala abantu wayashiya izulu ezimhlabeni umhlaba kanje uma enabasizi bakhe ushona khona abasizi bashembe ushembe uyisiza yena ushembe uyedwa wena othetha amacala yedwa uma ekunomsizi ushembe wazohlala ezulwini ethule abasizi phela labasizi abadlula futhi ethuleni babuye bezolela kuthina futhi emntwana bese beyimbathisa bethi hayi mntanami sifuna usihlambulele kwangcoli kwambuza ushembe lezi zikhwama ezangcolayo mase nithi ngiyayigeza zingcole ngoba beziyibulala abantu sekunemithi phakathi ebulala abantu mase niyigeza sibageze obani abantu abakweyikwabo yobangezi kwabo uthi ushembe lahlangana lapho ekhaya imphefumulo uma siza khona siyabethula ithixo la eNazaretha kugwaza ayethula abantu ithixo umuntu othula abantu unyazi lapho eNazaretha abantu bayagezwa abageziswa ushembe ugeza abantu nemfihlakalo yakho yazi wena yedwa esingayazi nathi asifune ukuzwa endlebeni uhle nesipho umuntu esiyizithulu singezwa lutho silalelizwi lashembe lokuthi bantu abamanye nabafakakhala emphefumulo nabakhonzela nabaguqela nabathethela namacala nabanikelela mina shembe ngowenza umsebenzi uqede ufakazi isihlabelelo sokugcina esobala ngaso ukuhlalisise kahle ivesi lesibili uthi thini ulimunye ulalele lixoxe indaba ivesi lesibili lika-242 ivesi lesibili ulalelisise ungawumi kodwa bengikusho mama uthi njengoba uthi ubone ehamba ngaphandle cha ngeke azangene noma ngathi nyamezela umsebenzi engangene ukuboshi ubangela abantu abamkhaphela lokufa bathi ozosibona mhlaba ozosibona ihleli kuphi umthwala kazethu mhlaba kubona into zenjani phezwakho lomntwana njengomuntu ofele emgwaqeni manigijima nomthatha engakambuzi ukuthi ubani umkhaphezela emgwaqeni akekho umuntu kulelizwe lengabantu uma nathi mayese ehamba mzalafele emgwaqeni abantu bakulelizwe babegoduka umuntu ogoduka ungakanani ixhegu lesalwazi manje labo bashayiswa iy'moto emgwaqeni abadutshulwa iy'ngane eno-7 emawetheni liphi idlozi uNkulunkulu liphi ingilosi emgadini adutshulwa ukubana usikhothe endlini eno-7 ethi ubamba inkosi akhona ukuthi ukhapheziwe lowo muntu ezulwini akwaziwa ukubhubha ukuthi yini ukubhiswa yini ukufa akwaziwa ezulwini ezulwini akwaziwa ukulangwa ezulwini akwaziwa umshonephi umuntu hayi ubhubhile ubhudiswe yini ufilufeleni ezulwini kwaziwa into eyodwa ukuthi umuntu uyagoduka iningi lezizulwane zemndeni ayigodukanga ebathethumeni wafika ushembe wakhandikhala emphefumulo masebelanda bekhuluma masebesikhathi bakhuluma ekhala emphefumulo asoze begoduka beyikhaya sebengabantu bengasafikwe sebevukile mayibonkosi sebeloba ngamathomba ahlale nathi bafundise ukuhamba kahle egcekeni nokukhonza kahle uNkulunkulu nendlela izwakala siluleka zonke iy'nsuku kwaze waba ney'fungo uNkulunkulu wazimisa 23, 25, 14 kodwa kubhebeleka kudlala uthe ephuma 14 noma babebanjwa eseyisikole selindoda nangade khuluma ethi mama ngazi ubani undebe kangani ngazi ulungele kangani lo wangenwayo uma umuntu ngokwenkolo yokungcwele balelizwe umuntu ungenwa kwabo ungenwa umfowabo wendoda umthetho njalo ungenwa umfowabo wendoda yini abana wabalekela ukuthi lo mama angathi eganeka simamane abesezongena bangajiye ngoba umuntu wesimama ugana kube kanye uqoma kube kanye umuntu wesimama agane kube kanye mayeva uyalapha telefone ngenyongo ekuyisula inyongo yindoda awukwazi ukusula inyongo yenye indoda ikazi lekonto enjengaleyo mayefa noma ngantanta mayefa uyaphuma umasangweni ala egane khona athi ucela ukungeniswa abese bawuhlupho adale onondingwa ngoba wathela abanye ngenyongo kubo uyise wentombi udla inkomo kanye lezi igebengu ehlezi zithetha amacalazo omajiye kuthola ukuthi ushadisa ingane yakhe yabuya futhi lapho wabuye futhi ashadisa kwenye indawo athi inkomo isibozwa le amakhekhe amaningi aboshela ukuthi adle inkomo kabili ndodakazi yakhe kwalebonisela kwabonisela amacala amade athethwa lapho ekhaya nakuye kule ndaba mama okhuluma ngayo
ngayo ukuthi angazi ukuthi ubani wangenwa ngamali uma angenwa isibongo esisodwa kusho ukuthi ukufa kulapho esibongweni salo baba abangenwa ukwabondoda ukwabondoda ukufa kulapho ngithetha amacala kuhlanganisa labo bomndeni uzobuza ushembe uyathunga bese ubuze emathuneni angene ushembe ngotshani beliba adlule kubaba adlule kumkhulu adlule kukhokho adlule kukhokho uyise kakhokho umkhulu kakhokho ukhokho kakhokho izulu sokuqala kuzofika esiphethweni sezulwane esaqala uphambi kwendlela esakade kwethuneni ushembeka ngawo umthambo otshani wethunga lomndeni azayofika lapho nje khona ithunga lokuqala lomuntu oqala uyazizwe belungile ngamo uyazizwe amen uyangena ngamathuba ethunga angene iswini zempethu nentuthwana angene ngabathu ngathi bafuna kulo lapho abaxoxa angene abathola alifuni iqina alilethe emhlabeni ivele nawo namhlanje ukhuluma ngokho bezizulwane za-50 bazothi thina sozamosha thina zizulwane za-50 kwabanganeni kwethuna noma sizizulwane za-50 kwabangaphesheya kwethuna okuchaza ukuthi abokuqala izizulwane zokuqala ezingaphesheya kwethuna labo baka-50 abanganeni kwethuna ushembe bewathetha amacala njalo lapho ekhaya liphefumula amen uma-ke ngabe lo wangenwa ibongo ehlukene hhayi indaba ikwena mama ungenwa njalo icala lini ufuna uhlala nobhuti wakho uthetha amacala kulungise ithonge lihamba nawo liyagula ebolile linamacala lidu uthungethunge lamacala kodwa ushembe ithi inyanga yezulu abantu bafika nomthwalo umkhulu kodwa ufike emncane shembe amen kunjengokuthi lapha ekhaya amakhulula mathiwa likithole ukuthi ambuze umuntu abuzekaqina athi nami ngifuna ukubuza akalaleli lobuza ubuze wathini waphendula wathini ngoba icala lapha ekhaya ungafika wena lihlukene usizi lihlukene ngeyibongo kodwa liyafana njena noma selinyanga futhi inyanga likhambe ndoda mayibonga Nkosi ngoba umufa ukodwa njengoba ngithi izinto ezisehlelayo kakhulu izinto ezisuka kubantu abafa kabuhlungu emandulo banganceda khona abantu abangafungi emakhaya abaziyo bafa emandulo imisi ngakafika basehlala konkosi labo bantu bayimpethu shembe basatha basilengise ehlatheni sigijime thina sathe sithi hayi sonikela kushembe siyamthuka basewenza umsebenzi akuzwa ukuthi ubani umphathele ufike ngengozi ngoba iy'moto zazingekho emandulo kodwa abantu bafa ngakhona mabefuna ukuveza ukhondolo lokuthi abantu bafa ngengozi bafike babheke impilo esiyiphilayo abanye babaleka bangena emfuleni badliwa izingwenya namhlanje abantu bafelelwandle bafela emfuleni kanti balandela abantu abadliwa izingwenya kuzalwe ingane nomlenze kaqama kanti umuntu owadliwa isilwane uvukile namhlanje ukuthi mhlaba ngibona umthwala kazetuli mina sesiswini siyaqama sesiswini sengwenya uzala umuntu ongaphelele bese kuqanja kwangithu isiyalo sikaNkulunkulu abakhonza uKristu bathi uKristu uvivinya ukholo lwabo amazi ayenza umuntu wasezulwini ekhaya zabantu umuntu akadala ongaphelele kodwa ungaphelele umuntu ufica olweni kayise uthi umphefumulo uthatha ubeke olweni kandoda kanti uyindoda uqalekiswe abazali uma abazali bakho baqalekise uma abazali bakusola ukuziqalekise uqalekisiwe wena ndoda wolile ekhaya awuthathi umphefumulo indoda idilize ubekhala nankosikazi wakhe noma umakoti wakhe noma entombini yakhe kanti uphume ekhaya udadewethu enyanyathu ezofuna umsebenzi ekhaya kwathiwa liphume nobovu amavunde ezolumanda phambili ukhalo lakho hleli isiqalekise ufehlala umphefumulo ufamanye ngawungani ivaleka amehlo azale umuntu eseyinyonga bese kuthula isiyalo sikaNkulunkulu ngoba waziyo ukuthi uzothiwani uthi ushemba sidani ekhaya zabantu abekho abantu abadala bangaphelele ezulwini kodwa amacala esiwafice ey'kaleni zobababili ushemba ufuna ukuthi zonke izizukulwane zasemandulo ukuze thina esemhlabeni sizale isizukulwane esihlambulile mayibonga Nkosi bengaza yini umama nakusekho manje bedulile amen lezindaba kulungele zohamba zibulisene ngesonto somajiya bahlangele kithi size sinqomo ukuthi wababhulu uhlanya ngahlangele kithi ngempela ukuthi wabona ukufa kufaka ukufa kuthiwa abathandazi ihlane bahlangele kuwe bakubonye
babona khona into eyafika nehlakaniphi bathi zithi ifundiswa amehlo omuntu mayibhekile ahambisana nebhalansi yomuntu yabona into mawubhekile uyibona into eyingozi uyathensa ukwazi noma ngabe kuthiwa izoshaphaza ukuthi uyabhalansa kodwa uma kuthiwa cimeza kwase kuba nento ethi ba uyawa ngabona ezindlela bafika kade sifala amehlo abefundisiwe bese beshaya amatafula umuntu agcine yithiwa uphuma idiboni apakuze umuntu anyaluze umuntu inthambo yakhe ithukile mama wathi umuntu akavala amehlo ibhalansi ayisekho mama khona nto enomsindo yawa omunye yawa thithe ubambe imthambo athi twawa phuma idiboni cha ugebenga ikhawunta leyo lezo twawa phumile ukufa kumuntu akho ukufa phumile kumuntu uvaliswa amehlo nje washaya nge-psychology ingakho la eNazaretha kuthiwa kufunakala umuntu othandaza azafala uzothusa abantu basebecindezile la ekhaya kuyaxoxa uma uthandaza ukhulule ibosha ngoba ngokele ekhaya lepekuwe ngicela wazi lokabale licala engithwele ngoba ekhaya ngishinga isosha lengane icala labantu ngexoxa nonkulunkulu nayibona inkosi abantu eJerusalem umusekhaya nyakhanye eJerusalem amajuda lokalo kudala ngekhathi wofike Castro amajuda banga nama-Arabhu banguJerusalem kuyakhanya iJerusalem kufanele kuthiwa kuyakhanya iJerusalem ngoba ama-TV efika la makuvula iy'ndaba zakuphula ngo-6 ekunyaka uvula iy'ndaba zale koGaza kubonakala amabhomu makuza amabhomu nakukhethethe kwase kuthiwa kuyakhanya iJerusalem amabhomu kuyanima manje kusalima shana amabhomu kuyakhanya phela makuza ebusuku amabhomu akho Jerusalem abamamele bathi abanye bayawela mina ngimile eJordani akwazi eJordani kungisho babeka imepha akwazi eJordani ukhula umfula nokokazi wakhe engabe sikhuluma thina ngendaba yakithi abazali abazalayo bamuka nemfundo bathiwa izikwele ingakho kuzala abantu abangaphelele abayizikubela ngoba wadli omunye adli umbeze afe sengasenawo umbeze ingakho uma ufike eNazaretha kuthiwa eNazaretha uma umzali wakho ehamba eyikubela mnikelele uthemba bambuyisele ithumbu zenyama ngoba uzozalela umuntu endala afu umuntu eyilengisile uthi unyazivezwe uma eyilengisile lo muntu ufika athi uma ezoyilengisa adakhela abantu abhale incwadi eyincane i-love letter ayibeke la kade ngisecasukile ngiyayibulala ayithatha ayibeke la bese eyikhunga esihlahleni abesebekiphi lagibela ibhuke khona besekhahlele ibhakela ngesikhathi umkhungo noma intambo isimpintsha ufuna ukukhuluma apaquza yabona into seyepaquza ufuna ukukhuluma afe ufuna ukukhuluma afancwadi abe yidlozi abone avuke inhlabathi ihlukane namathambo abone amathambo hamba abe yidlozi avuke afike ngale kuthiwa wena angangeni umuntu nje ongakhuluma udala nguje wena amboni umzalendo emhlabeni athi uyaqalaza afike abantu basindisile abona ingane ehlele ekhaya likanina awuyaqamela enganeni iyazala ingane yobebele ayikhuluma ufuna uyibeka ufuna zembuka phela noma nje ayeke nje azame umuntu ahamba yabona umuntu uyaqamuka odokotela bamenza yonke into ezothi uyahlinzwa zonke indawo zakhona umusibani kanti uyezwa leli dlozi elisegazini lakhe elahamba liyigungile lithi mhlaba ngibona angikhulumi ushaya uzothetha amacala njalo ukuthi labo bantu size nabo ngoba masingene ekhaya emphefumulo beza bonke kwesikanyoko kwesikayisho amen phela thina kufanele sihlukanise zazi wena mnewethu nawe dadewethu nawe baba noma ukuthi wena uzaleke kanjani ngoba abantu babepheleleni unkosikazi ngempela osemthethweni babesemthethweni ma ungenjalo uhlule ndawonye olume amen njengoba uyasifundisa namhlanje ngikhumbule imihla yenkosi ukuthi nginkosazana lamemezela embobheni ngasekompanyana liyamemezela ithi ngicela abazophelezela ubaba eshubaba umkhulu Dlangalazi ngicela bazophelezela ubaba ukuthi wawo thina sinomkhulu Dlangalazi bamphelezele ngoba uyofeza idinga ingafezelanga unebabekazi wami owazangasile emendweni uthi ngizophinda ibhasi ohlazi mhlawumbe ayazi leyo nto ngoba yakubole la wathi ngizogcina ibhasi ezophelezela umkhulu Dlangalazi wakoshadisa u-anti wenkosi ubabekazi ngesizulu u-anti wenkosi owangazangasile kusho uNkulunkulu yini edala ukuthi uNkulunkulu ekwazi ukwenza imangaliso angathi
ngunkulunkulu usuthapile ingoba kufanele kugcineke isiko eladala omngqinqanga ukuthi obhambalini ngokuchitha iminyongo nebuswane ukanselwane ukuze athengeka azoba unkosikazi azoba umntwana ngapha ozokwandisa igceke azoba mhle nabotoke mhle makungenziwanga lokho kufanele kwenziwe zolo lokhu ungazwezulu liqedela izinto ezasala ngemuva ukhokhokazi wethu umariya wakithi ukhokhokazi wethu kade qedela izinto ezingaqedeleli ngoba ezulwini kufuneka umthetho wawuvesumisiwe okwenza umboshini emhlabeni wofeboshe ezulwini okhulula emhlabeni wofekhulu ezulwini umariya wakithi ophethe izulu yena wabeka izulu kuwe kanilanga kodwa ngoba khona amafila engekho kade qedela wona manje uyazwe izulu lithi awaqedela mayibonge Nkosi isathina uthi-ke nawe majiya umunyoko ongazange wenze ukuthi akulungiswa phela ukuze usibize isibongo salihlo ungabikhona inhlamba ungathi uma uthi unkulunkulu oba wona wankulu nzeyobika oba wona wankulu bakhulisa amathe abawonye kulula abukushe kwawo nasenthinthela amathi bathayi Nkosi inganga leyo yona ngozwethu lokubala ukuzinganga wakhala umvangela indoda endala maze zangasabuya Nkosi yami lo mbangela samkhumbula wakhala walinda wasekhala emfundiswe lani manje uthi ngizwa sekuphele yonke into ngey'ngane zami nje umhlaba sewonondile yonke into kumele ukuthi ngagijima mina ngathi mina ngiyengane wakonka mame ngihamba wavusa umzalise wahamba naye yonke into ukuthi ithonga labona eqothula yonke into naqothula yonke into laze lavela lathi ya uthathi inkomo zethu uzokukhaluyisho uyihlo mazamanze lutho uthi manje suma ukuthi usesele nenkomelo sithi idayise leyo nkomo uthole imbuzi uzogeza ithonga lomalume wakho kenze ngitolele wona nawe nawo amacala nawe ngokusobanzathi ukuthi usuthole nje wajoma uma ufuna ucela intethele ungagijimi ukuthi ngiphi imbuzi manje ngiyibuyisela komalume uyohlaba imbuzi komalume uyohlabela abantu behlele esigodini sosizi behlele ey'hobhweni bazoyidla vele balambile kodwa kuyashaya bazophinde phela baluhlabe futhi mawungeza amancithi ingane yakho la bayigulise bayithathise amajeti imajeti ahlala imbuzi ngaphandle komuzi vele bahleli ngaphandle komuzi bazobe bayidlela ingakho namhlanje iy'mbuzi ithatha ngaphandle komuzi yonke into kancane modla uphaya kuhlabe ngaphandle komuzi yini labo bantu abangekho lapha egcineni ohleli khona ubona umkhoshela ukuthi kuwayisho abakwazi ukungena abawonye kulungela ngcono babenza imikhuba yokugisha umuntu abohlabeleza ngomeni lapho kudliwe khona badla khona nalingapha akho ngoma bafuna ukudla balambile abantu ingangalakhali into umuntu wasethi isimali sifunekani isimali ngoba abantu abadle ngale kwethulo bayadla abantu befuna umuntu mayibonge Nkosi nakhona-ke lapha ekhaya ushekho uzolungisa lezi njalo uma wena utombile usuzwile usukhululeke ngomqondo thatha amandla onawo uthi nina bakomalume ngiyaxolisa sengithole kahle ukuthi ngajomba abangitshelanga iqiniso nazi inkomo ngicela siye ekhaya niyogeza bayoyiyeka yonke lempi madoda umntwana unoswanibani usekhulumile wayekumhayi ngimxolele mthane womshaya asilandeleni lisuku icala lakho mayibonge Nkosi ngoba bazofuna bageze ushembe lapho abanalile balamula abathulithe benze yonke into nabanamacala benze yonke into bese bafaka esikoleni senhlambuluko abafaka esikoleni sentethelelo bafundiswa ukulunga lapho ekhaya mayibonge Nkosi bese bethola bezisho njani thethelela nabo uzothethelela kanjani umuntu ehlelekile oyipinto nawo umthandazo lothiwa ukamazela kamuzi hlala zonke iy'nsuku basuke bakhala sihlale hawu basandanelo awazi ngothandana nasimamani ikhehlelile lekhehla komalume nezwane basegazini nami bathandana baxabana ngothandana nosimamane mina ngomthanda ngembulu zemali sasa abhekele usimamane ayishiyele ngawo lokho ohlaphi kanti abantu abasegazini abezwani ngizokwazi kanjani ukuthanda umuntu wesithathu abantu abasegazini abengezwani asibalambeni phela ngoba bahamba nathi njengoba ngikule nabahlobo bawu-2 khona kwesababa kwesamame bahamba nami mangaselitshele lena komalume ngizothi ngikhubazekile kanti setshekile nalomalume ngishonisa phansi lapho abantu abalingani abayaphambi kwaNkulunkulu mayibonge Nkosi
uMshumayeli akabuza abantwana bebuza izinkomo engane wena eganekile zaphila yini kanti umuzi ukhona umuzi wakho indoda yodwa uthi uyilawo uze umuzi wasekhona unkosikazi umakoti esethwala umfowasonani uvusile umzayise kodwa mozavela isubsidi le enhle uthathela intombi yakho uyifaka hawu kuphelile siyabonga ngiyaxolisa enhliziyweni zabantu esengibaphoqile nkosi yami nesengibaliwe zisile uyasindisa mshumane ngiyabonga kusho uNhlanzi uyise wenkosi uthi siyasindiswa ekhaya lophefumulo amen uma la inkosi kusebenzeke bekhaya lezwile uNkulunkulu angixolisele lapho sengibonile socela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ngehlabele lisekhulu namashumi 24 emva kwazo umbangeli wenkosi uyobese sicela isibusisi inkosi kusukugaba ngcwele ucela umshumayelo nezwi eqaqekile engalapho uzengela asole 124